Finland. Ma me te me baby, Ernest nso te ne baby. Na, osa be ka kire me say, akora no se menye obi ane ne ntena ho omode a. Eni wafa ma afa so Nyankopon adom. We anya yawe bia. Ana akora nso awo ya wo ha so de enye. Timi nsan so ne ntena, ne nhwe akora no. Ma asem o ka kire me nti. Ena ma akora oda ye ntam nti, e ma me nso me de ma adwene ma no na me ne Ernest sa atena ye. Me ne tena ye no na nachi. Anyinsan san ba bi. Nyinsan ba ya next often say ache ntenya ne dia. Me nso me ne te me mfa na chi da. Emla atwa mu nyina akotonsam be nyina. Ma me mfa be ma wo na chi da. Me te ho mo sa na wasa aba na say ya fa afura o se nyinsan no enya ne dia. Na enya ne dia na ye hwan dia. Ma sisi anso e kada ho pa Ernest emla no meyi na no no nja akra ne ntum esan say ene ye mfa obi moja nkoma obi. Timi ni baby am ya akra na ekọ omra meto akra ne din na eka bia nso ho bia ontua asam no wabuasi o na no nkoma yedi ye ne nyina na wabiebie ma kire me no me pa cho biebie ne nyina mu into details me ma ya metiwa me twa onti biebie ne nyina mu se de sitie te se de ada ye di nkoma me kai bibia o nti ma nya bibia na aka ye no one cancer mo kra me pa cho kansam ne nyina asa ma bem ti ma ye din metie ne nyina metie ma ensema wona se ma me ne se me ne wo enai kra na aya me mpa maame no ma se ba se efi aboafo a wo se me next often ewo enai kra wonya ka se one penny de one penny na de otoso mienu no me wo no me maame panyini efi kuma se bai omokọ pa ache omokọ ye no na maame ne eye enwo na ode ne nsa ho ngo edi chia me maame ani so ama me ba no kra wo hye na chi ne kra free ball for eye dan no de ne nsa ho ebo wo maame ani so kirekire mu ma wo se one penny aware no so nana abufo nso sa hye ne mu jeso onya hu me maame ne mabusuafo na abufo hye ne mu dada je no se wo de ne nsa ho ngo edi twa me maame ama me ba no ofri maame achi ne ebo fom ama nipa na one me maame ko e no papa ne ka che maame se emo nkasa onfa ne nana no masemi enko fie no ntwa so maame ba fie obaka kire me misu ipa esan se omutu me fomantie na me san ko ye na enu achi no metina me ba bi ene stofia sa ba ka kire me se me nsan so ne ntina masan so na tena ne nyinsen aba o se nya ne dia okay enti yenhwe Ernest often yi wushia no wan breban na woni ne start samu mot na mo twempena chekere ye mu ma mi hu Ernest often awo ba bia me ne ma me ta badwum osofo okura no wo aduane adanse abadwum akokare junction me pa cho ba bia etu galamsey no e ho na me shia Ernest often na wo kwai na wo ye dan na wo shia dwuma na me pa cho ne nyina ye ko school na mo kwadi school ATTC practice and also JHS enu ne JHS me pa cho JHS me pa cho na wo shia no na me shia Ernest often no so ko school e wo ATTC no form 3 na me so mo form 2 ana me hu Ernest often no wo na me wo form 2 JHS no so form 3 okay enti me we school form 3 no ono so SS1 no na Ernest watna enti wo ni Ernest na ye no na wo JHS 2 eno no so JHS 3 e wo school kro na mu no what if you say me pa cho 16 years ena ane twempra me pa cho 16 years me pa cho na ono kwa ne be ma na me pa cho no enyo ono kwa ne be ma enso o ka kire me say obehwe me na me so me ne tena 16 years adwuma ban wo ye because o school mu na wo fo na hwe no enti sa bra na adwuma ban wo ye no wo hwa wo kwati to ni dom no ne twempra me pa cho damre no na galamsey abaso na abaso pa enti se nwumre se okwa galamsey na so mokobo night ya na me ma ye duane na me di ama no ode ko me di gubo ma no ode ko cheche me mu yo wasam na mu ye yi na se ene me hu ye me pa cho no na me ken why na ne kwa ye galamsey na why na no aduane de ma why Ernest often ekwa gala that time no oswa galamsey no na me nso me wo fie that time na mama ye store na mama kwa ye na mo da so ko school me pa cho ne ekọ school eno jai school no kwa ye galamsey ai se do nwumla no okọ gala no na me nso me wia me ho aye aduane na ese me de agubom no ode ko
no de ko adwuma mu to omokobo night na se kom de na no edi to odi no nya ho de no tim de ye adwuma no ti ye ko school a no na se ama mi sika kakra ka mi sika na mi de ko school wo se no wi a ho na anu aduane de ma no na wi a ho wo kwa be so nya ma me kitchen na anu aduane ma ono ane kitchen enti wo ma me aduane na na ate bia na se wo ko wi a ho ko na aduane ma pa cho ma mi sika na ma me ada na se me wi Akoma FM. wo ma me da wo ma me da at the age of 16 na wa no aduane dia ma anam de gubom kama Akoma akunu wo sande kama ka ho to aso e nti ebu on so me nya aduane no ebu ha tin na ma chi kosua na me de agubom kama na one ne bra mokọ gala no ti wo kwa na kom de na ni wedi ti odi na onya ho de ye adwuma no enti school na ni ma de me pa chwana me ni ma de me pa chwana because obi a wotimi kwa no nkunu ne me pa chwana me koma kunu de na woti school dem na wodwuna aduane na wo ma wukuna na jo me pa chwa da bi na school no mani super me pa chwana na school wo wani so adan wan hwe so anko school awie adie na brante ne bi so de kire wo a wantimi anwie JHS me pa chwa me wie JHS me wie SHS na menya boafo anto ame so me kire se ebra wo hia Ernest Ofe no me pa chwa na wo JHS 2 ena me kasa adie no wo bi so kire wo a wantumi anka nche se masa ma wo fo hwe me school enu nti ma me nwie school me kopa badwuma papa bi nye na wo pami a sabra no watumi abafie na adie ni wo bi so kire wo a JHS 2 wantumi anwie na akodi na chi eno na pesa me hunu na me hwe so obi bi so kire wo bi amehunu matia no ma wo bi so kire wo ma ba chwo me bebe so anche me kasa wo kasa kire me adie asem no kan o ka so one mbetena one mbetena no ye me ho ade nti ma me mfa be ma bi anka no ho mama me jitum ti ma mfa be ma bi abesinde na wo ne na ni boy me pa cho da bi nti wo mfa be ma bi awo na me pa cho me ne bi nti uwie JHS na obaye ho ade na uwie SHS na obaye ho ade me pa cho JHS wanya me ho ade SHS wanya me ho ade na me de tie yi me pa sa wo to aso na aka wan asem no me pa cho nti wanya ho ade me pa cho wanya me ho ade na me de tie wanware wanya ho ade wantu metirin sample promise ring ekura wan hye mbida ne nyina oboso a wose ne maame se nti yentwan kakra saa na ekosi me ba panyin na bleso na asem ne ko ti obu me kwase a ti onsu me 100 million na me ka che ne se akola da bi chechemu ebra motia no adie yi ne si ye maame no na won pe wasem initially ma menya ma se bone ma se ba menya ne bone ma no ntia ne da bra be ma no ayi Ernest Ofe no wo hwempra no wan fa wan kofie pacho de me ko fie wase be hu ohun me waje wutuma na wanye wantum me pacho aya na se me ko wo ma wone me kasa ba aya na bufo woni mu san se wone me kasa wi a ase ohun me no asan mu na ma me ne hu me a ne wa mu na enso me chia na woje so sa na ne edete wo first day na odi ko fie no ma me no wanye wantum me pacho da bi se bia makwa hu no be ma ana be ma be hu me wode na ko me makọ ni fie me kwa be ma ne ma me ho be ma ne ma me reaction bibi bia obaye o ma me chewo de wo baye be ma hu ne se be ma me support se be ne ba ne be na ma de oye no ne o kire ne e kire se wonje ntum nti di nti na akọ so di ne ba na chi ma se ma me ne nyi ntum de a ma mpacho Ernest Ofe kro ya ne dada me sama adi asem na o kan ya o de dada wo o ka kire me se ono nne ne mete ne nye ne maame enti obesesa e bia foforo mu ana abufo woni mu a e bia obepene sana na Ofe ka kire wo ko fie no hu se maame no mpa wase me pacho ane enti be ma no so hu se ne maame mpa wase mo na me pacho ane me ho kura be ma ne kura o maame kura akopen me pacho ani de na wo nti me no wo kama asem no no de na adwini wo hwe ba bia wo den na wo nti Ernest Ofe ne maame nya entokwa ene wa mama bre papa adana wo betra ase wo no wo ka wo nsem nyina na mete wo hwe ene de agesem bisa no wayi ma no kan sem ne nyina wo kwa yede na maame ne ye edie ne si yede na maame ne keka kire wo me pese metra ase ne nyina yetie wo sa na be ma komo na aye kama nkrofo ate ase so what you say asabie maka nsema hye wono se betra ha ne ka nti kansem ni nyina ne enya mu nti ase me ba chaw de tie ne se tama na mene ne tie no na ma mene mfo aso enso de next Ernest Ofe beka no eno mom na me tie no
na nya de maame ne beka no na na metie ade na maame ne keka maame ne kire se me maame ne nako nte be na me maame so ama ma ware enye yi na ntokwa no so hwemu a maame no so na kofa ntokwa ne nyina e de baaye den na den ene kofa me pa cho na me wo ss no se me pon ba bia aya na me fa ne store for ho ya adi ansana makome maame ho mo wo ss no na we a day student pa cho ane enti wo pon a wo fa okunu ho me fa me kunu ho ansana makome maame ho enti me kwa ya ade na key egu ho na mse honest na key de hwan de na o se antefa de o na mse na me de gu ye me siesie anti me de gu ye na o se yo ti me de gu ye na me siesie ho mu ye na me koye ti me koye no first antefa abo na safo ane wai na msafo me de gu ayi no so be na ne so nti fa ana wase mi hu o na mse o hwehwe so be hu ti ekire na ma ofre na wase Doris me hu o na mse wo hu de na fa mama na mse na obi a wo hu na ma adru ha yi ana wase antefa adru na mse ane o no won champa boa waje ne nan atwa nsuo ne mienu adu ha o ana wase antefu a Doris antefu ade ne nan sifu ma ba wam sia ane o enti frɛ no pa acho frɛ no na ka kye ne sɛ safo no wahu ana wase antefu a me hu safo no na bla wase me se abena nsole me se nkoyi mame na me antefu akwase se wahu wase me se wankasa sorry na koyi mame ana me antefu wase wahu nti ko wase me ka wonte ko na me maame ba ko so yare da fom o ana wase abena wase gina wianim nti frɛ wukunu ka kire no no nkoyi safo no ma na me ante ma fa na ka no so womla wase me gina wianim e fa ho me gina wianim e fa ho no wo ko me maame na o yare da fom o no so ana maame so hye kitchen no oh antefu na asemo a ani wa kan ye ana wo ko no so nti bidia de bi wo wo fa ye na o de bo me maame tirim e mo ma so na mo ma so fi moja what's about me patrone often maame afia boafo a de bo me maame mo ma so ama emoja mark ne wo wanti fo ya de ba kire mo ye maame wa ha obaka sa ne mark no nyina e wo wa ye de ba kire mo enti ho a no mo di bom na me se momla maboa me na mentimi empata enti wase no maame di bom adi bom enti e ho na me chete me se momla maboa me o na mentimi kwatwe ma ase me nso mentimi kwatwe me maame ti adofo maboa me nkofo be gu fi obebre no mo tetim ti e ho na ma ase de ne nan bro fam etiem nyakoma bumio ana wode nam ho ana wode ko adukwa dru fie nti okoye no ka che ne ba ne se meme ne maame atu agunu so abo no ana me kunu so bisa me mentimi nya sa no one me maame ene bom me mpo ma mfa me san so obi emu me fle nipa no mbe patae pa cho asem na ase nyina na ma chechi mu okay na ebra o ye sa wie ye no de na wo maame ene wabusuafo ye me pa cho ne nyina achi no me maame ne mabusuafo san akọ afia boafo na so ma se esa akọpa na chew omukọpa na chew no eno nso wade abufo san esa de pamo wo mo ama ade a wade ye me no ade no wade ye na mini wo bi o Doris wo maame mo koye se wo de mo ase abafie bibi esi wo maame ehunu se ne ba ewo fie ho so te ase anye bi akra no ne ba ba ma na wo ne twempra enti sa wase ne de ade na bɔ no kra no a obakɔ akɔpa ne kyɛw wo maame anya sa me pa cho ye wakɔ die na si ye wakɔ wansa mpene wasa de abufuo mempene wa bumi ayo sa be pa ma kyɛw mempene ana abusuafo no na mo ye de emu ana sa de no ye ngo na ure na afia na sa asem na wo de bae ne nye no kore mami hu no because asem na mekan na asem kai wa no aka menu a me wo beka wa asem kire me ya ache no wonum cases dodo amatie any cases dodo amatriti but me kai wa asem na beka kire me ne da no chen wa wu mu ebra wo ma me mo kwae so mo kopa wa ase chaw no ade yi na si ye ma omokwae no oye engo wane maame panyini ana me wo fa wane maame panyini me wo fa omokwae no oye engo wanya ntobo ase akula ohu omo no na bufo be hye nimu e wo se wode ne nsa ho ngo na wode sisa egu ankule nimu no wode bo me maame e ma na nimu nyina da ne etu wode enwo no a wo ye no sai bo wo maame sai bo me maame wantie che opa no wantie mpo to mo sa dan o mani bai wantie che opa no na sabre na wo maame mo ko wa se fie ho no a eno so wode ne nsa ho ngo etamade nsa de bo no biemu na wukunu ena stuff no way me pa cho na oni ho no way na bo na mane e se de esi no me pa cho me bo na mane emra de na si ye
Me pa chombo na mane no oka ase ne maame adifo ti me mfa nche no ose de an wase ne maame adifo ti me mfa nche no no kwan sabre no wen da mre me fe no ndi fie no wen fa no so wen no so wo school wo ye de adwuma me pa cho cha de enti no wo school mu pa cho an enya no ne ns ofi no tifie ba ko me pa cho da bi mo ware ye nyina na mo twempra ni ya mo ntifie ba ko ano de ne ate ba ko ba me wo wie ye no na me call me maame ho mo no emu ho na ye ntemu twen ye no okay woni ernest atran fie sei ni me pa cho me tan 2070 12 years ni woni natra sei 12 years 12 years ni mo ma sei me pa cho do family count mi enu o ma sei mienu ade ba kwa free mo me pa cho wono ne mo ba pani ana me pa cho an 8 years ni 8 years ni ye ba o se enkoda ne mu ba ko anya ne dia sa na ernest ofeneka ekua bomodia na friend ernest ofen mame na ye ne komo onche ye dienti akra no dia ye na anya ne dia na dienti ena osusu say akra no anya ne dia onua tv make say ye show media yi live e wo ho Kings TV live Osei TV live Odo TV ye biemu live Star TV live na say no Akoma Golden Ladies Amsterdam and ye one more boa dem wo pa one more na ate Akoma Golden Ladies wo de boa Akoma mu nsam dwumade eno nti ma joins ene me nuan mo nkaye ladies no ye dem ase papa Mr. Wusu adum Africa market ono na yere wo ba pekwa ponsa Bronx New York ye dem ase Gabi Rural Bank Bonure branch nei one ma bie mo me pa chaw bra Facebook live se sia Akoma 87.9 FM like and page no comment na share my YouTube Akoma 879 FM na wa share link no e de amaye Emmanuel Adams Zanso ena yes chibiamo na mo share de maye happy home Abrejen Francis Weja na chasamo so mo share de maye Georgina Reigns na ye share e wo ho Gaso filling station abiem ewo nkranza Arimbot atetutu kwotwi ene brofedu Adepa information center kwotwi afetie dem Big Love Radio wo mo so abiem wo Spain am wo no nyina etie bi Atomic Digital Satellite the 4 junction nyame na ye information center Betman Saloon ewo Sokoba nyame me bo information center wo no ewo Abenchi International Central Bible Church Prophet Elisha Abu wo no shepa Joseph Fashion awie wo no na ahyematade wo pamentade shame wani mi na shame Joseph Fashion nsanwa wo bom so wani meet me the sports no ene de hwan mo bronya ba wo kurontade wo mantade wo so di a wo be hye enko Joseph Fashion ho na wo pam emfa ma wo bom so wani meet me the sports no e de hwan mo Fred Josephine e wo 0243 433 465 0243 433 465 Harima Supermarket ewo ahenema kokobe asafo buache junction wono so abiem wo Divine Fashion Santase wabiem fans of Akoma mu nsam shama ye Maa Akos great family na jasamo so mo share fans of Mama Akos ya dey na mo share e dia ma ye happy home abraje na jasa e won so mo share e ma ya sase je so menya momo modiana mo share emfa ema ye na yemra ye nua ba ne so biem okay be ma ni gina so one sa friend ma me ya mo ma me ma de so yes sa friend biem ya fra be ma ni biem na oba no ene wo ba soro ha no menim se be ma no wonim se be ma ni be yi secret bi adia menim ne ma me kura ne nanim aye bosan because ne ba no why confused Doris ma confused na chew da bi enche confused wa chew enche na won sam ni sisi so na mi hu won sam na ni so sisi so ma be sisi so ma ni sisi so ne yankwa me pa cho awie die boko we say be start bi abra ni yo dia die nti enkra ni mu dia hin na be ma ne se enya ne dia no me pa cho de ma won sisi e dia wa won sisi e no die nti do se enya ne dia wo se nyinsen na che nyinsen na che nti no enya ne dia wo se menti ase o wona wonu shine no aka cho se akura ni nyo de nyinsen na che me pa cho kire ye mu die nti do se nyinsen na che me pa cho menyim no na ehu gugu enti amami ye ndro saa na afenso na mabubu nti me kwada eji 2 weeks enti anonso no manti bia che se me to edro na mame to ye no enti ma ne che ye
ama ma bre pa pro de ma bre no ho papa me say be ma no se akoda na otwa to no nya ne dia enya ne dia adi iti no se nya ne dia wo se ache nyinsen na ache say wo nyinsen ne di say me pa cho di 11 months jina so ma me Ernest hello Ernest hello ya Ernest me mwa ha o so bema na aden wakwafa obi ba so no woni na wo wosi akora ne nyame di anya wo dia wo se wo ba ne twempra foforo wachi ba ja me ton kan yo me pa cho mo ye ne high 9% ma me why hello Ernest yes sir aha me yo ba Doris adi abasa wo se mo ba no otwa to no anya wo dia me pa cho wo se Doris ebo adwaman bi wachi ana okay me say me pa cho wase ne nyinsa na che enti nyinsa ya che de onyi ni se eyawo dia de o kire mu ano no bibi anka ho biem no o ka ta ateno na say wonyinsa na di san 11 months abosu mi du ba akọ na mba so mbo na se o ba ka tere me da be na da be so no wo na ke yu correct month o be kan de na kire wo da ban o be ta se bia onyum da be na da ban na ne da ye ma de bia oba ho meba da ban na won ne da ye somewhere last year March last year March na ne da ye ya ma lockdown na ko fi na me ko no ho ano me ko fi ni jono so aya no so ba me ho within that month the following month na baka tem so onyim ba so ne da ye ba so ani okay na so woni oba da na the following month was so onyim me pa chow woni ne ko hospital ko check e say the following month na was so onyim no na nyinsa na nya boso me say na okay so me no the minimum is say dia no oba da this one na the following month baka chow so onyim na say last month effect na wanya this month it is not so yeah okay what I say but for my brother got them so I no tell baka chow so onyim no me check na say I am want to mu ka credit na fi no yo sana kan na ono so enchemu na wo pe free no no o kire mu ma wana wan kire but o ama mi chemu bia ama nchemu enti nchemu be na wo ya free no ne ma ne kire mu ha se ya ma o le chemu ha like chemu se chemu bia chemu senda bi wo na wo pe wo kire mu bia nya kire mu e bia chemu no no de be ma na nya de wo pe no a Onfa no mama na mi ti. Wa fa de he ma. Yes mama na o se nya de me pen onfa mama na. Ah ma ye nchemu kura wa fa ma wo. Nchemu bai. Me se nchemu o de be mama. Eni na sam no doso. Na me mama nchemu o nchemu no de be mama. Tie. Ensam no doso. Enti ensam ba mu nchemu no onfa ma wo. Ensam ba na doso. Ensam no de ba ye no doso. De ayi nchemu no onfa ma wo. Ensam ba no de ba ye. Say no say eye ni nyinsan no nya wo dia. Ana say woni ne bada ye no wonye ma adia na mebisa se emudia yi no wonkyere mu me ta ta ne me dia o okay what's wonyam okay ase uti me tie pa mira what's wonyam me se ma tie ase all right ni pa de wonye ma botome 9 atra so dia sana na dia 11 na wow but just recently no beka tem so wa wona me adenchi na atesa. Okay, enti achan wo susu sanyi se wenya abosume sen. Enti ni biza enti make say onka that month no. Ne month na wo no ka tell me ala chifu tia. Ne ati bia do. Jina wo bosume be mo. August 30th. August 30th. And na wo fa from me pa church for mo hwe bi TV so no radio so ne ade mo so mo sese bi mu ame. August 30th and na wo ye. Okay, and na winyin san bosume be mo. November. Abaka. Aba you say month dem. Was it November no onyin san ye. November year be. No obi se ba me 2020. Wunye serious ana. That's serious.
When you serious? Mama, when you serious? Last year, March now, but I tell Osaka me father money. I saw Bobby Braba, Consoma, no Kumasi. It's only every day, no frame. I'm a cast of 5 minutes and 20 my near. Up now, no better. Wow. I don't know that the question November. I was what you say November. And what would 30th? And until November, November, last year. Last year, November. Aye. Sir, you know, March, March, the end of the cartel. March, April, I don't know the fine. And so, Bacacho, March, April, Sawanyam. I don't know fine, April, fine. March, Wobwa, and I saw Wobwa. March, and I saw na and the call crampo will crampo no. I had a bay, and the call we and a bay. And yeah, you move. August him one. And you August him not to see you. That's so. Meno afano waberi asmen pese dati na how can you say aka me beba ha say ida me kasano waberi asmen pese ebedu dati na obi de record ni kwa akokata tian mitro kana kwe na enye ana meka cho se no kwa na meka no nti today me se die ana me so me se no kwa na meka na se November mu ana me se o kana kwe se ana me se November mu na me nyin san ye sa ayi no sa March na meka no March na wo ka no man kan jo se menyim ana yi e kan se me ba ho mu ayi endi kwa ayi bia me ba ya me kan se honest e moje etumi pa na ma me bi se me mbra no won hwe me anya wa ka se na ma miska wa ma me ha me se se me fa ko ma me no won hwe me wa ma miska mi bi sa o ma miska anta wa ma miska manage my tourist medical pastor say can quest because the obey and the name can I have been that black man because obey as that baby. Who see on the site that a man free me never we see on the pound also but this can be Sabella Mount sell out this. Now it's kind of man back. Now see it, now maybe God will get up money now, but you know, see, and to send out say what they call hospital. Some sort of hospital to say. Now some man be real. I didn't say I was out over than it as $7 for the just. Aye, Ernest, Ernest, and then your Doris like us, so Yamina make us anti a Yasha voice, and what would say you'll be Sakasafa. March, you know, maybe I show March anymore, and now Obecacho so on him, maybe. Oh, now I'll say Becacho saying yes, and no, I say, Anna. Okasem say November mu November December number ko school number ko school na ofre me say otiro ana ho se mo je bi na me na ho yeah November na November December mu okay last year that time November 19th na me ko school December 19th na me ko school you know December 19th na me ko school November ni no na mo say no me friend no ono go me friend na mo say no ka tem say say ni wo no akoda ho hospital kwa na me ka say ni say na say na Ernest obo say ni wo bi nim say me pa cho kire mo mame say ni say wakatem say oto ana ho say meja na me nan ho okay me tie o wakatem say meja na me nan okay ana ne stop this is a meja na ko hospital ana akoda over 3 days and a week ana waba na akoda kwa mama mane but ko ba na o ka chen ana musa say ni say na say ana ana so doctor na say na doctor na ka say that report of the man okay and I'm so okay and I'm done okay okay ana me ba ya ja course you program ni nemu a it's just to send in our friend ka say wow and I'm so fine wow dia asa ake e ba na say okay ba na say dia me pass me won say aha ebia ns that moment na me ka tell say me ko hospital say no e say okay e say dia that no na the sa ko me gidi se ko because me no ndi afa ne e ben ya me ko enye se ugidi wo ko ya waka ni debi ya oba ho ko ya ko you know I don't know dia atwa so anasa ben ni me debi amba o tia me ho ni ka se ma kan ni oh he ana ka so enka wo face pa ho
enka woti ase pa o na sade na ka Brasini. wo ba ma me ka chen so ye Now tumi we are me baho. They are about the week and nanti. wakati wo ba banyim no no setama wo me ka de me banyim asema wo si Jimmy na nya fa enye sese na aka And to see her, the way can say, fine. To say no. One train we say the last year say when you say ayi March and now when you say November. But November ka se na gina e ti brebe na be hu se moja etu wo November ni mu na November mu na hu se moja etu wo na kwa hospital e no mo se yade ayi no mo se e nyinsen na ehu na eguguo nti ache se me kwato me pa chwan me pa chwan ma enwo so ti bi mame wo de mame nyema dwuma no ha me wi me ba so mama me sra wo kanokro me pa chwan na me ke be man so ka chen se wonyi March me pa chwan na me nyema be man se wo ka chen se wonyi March ns nya sa no ka na obetia me hona o ji ka na say ye no we do ji ka na me mama no botumi and the kwa ye na March ns and the kwa ye na March and the kwa ye na me ba ho no and the kwa ye na me ba ho na me beda ma de che ye no and the kwa ye na March and I say and the kwa ye na March and the kwa ye na me ba ho no and the kwa ye na me ba ho na March and the kwa ye na March November and the kwa ye na November because November na aye no me ba dabi ns ma ye ni abrem ye nka asem no na ye hu ba bia ye de asem ne beto na munya apu atwa no and the course wa ye no mo ye na menyina ho bi aye March na November and the kwa ye ni November o madam aye bosumi be mo and the kwa ye no means me more exact bosumi no so say and the kwa ye no no obada wa we ne da ya nyinsan ne ba ye no enu ti say enu ne de aye signboard o ye permanent kwa na sa the kwa ye no enu na o de signboard madam too enu na o de signboard I don't know what November se wo say ha enu mi bi say and the kwa ye no ye ne da ban wo ma me mu aye mu ye ne da ban and the kwa ye no madam ti say no me to me o say I don't know ni afa ye ya fa se mo kwa March na say November na June July ama me say and the kwa ye mean to me yes but as when I be report so when you ma o dey say ko bo me pada amane no ana me maka kire wo no o ti ase ha e no ma me ma ye de maka kire wo no e ti stand kwa ye no so dey wo me de ni nyina e wo sai ni o be report so when you no because anyim no be ka tell me once one can't tell me twice me da say but mo ba be ayi pani no ho no de asem bia ni ne ho meboa one day assembly on no do mo ba no assembly one ho be ma assembly one ho ba cho da bi die di tia me bi sasa assembly one ho ne ne we ya be ma e bia on trust we yere asem wasi ama mo gya ya ma wasum no die ti na asa akofa ne bia mu honest the thing say me tia o Akoma no I don't need the opportunity ma papa enye de wo pa free one na make one sem the thing I will some question on it I don't I Debbie would you open me na me bisa question so ni de open free wo na na me tell mo na makaseri chirem chire makaseri be chirem we me tie me be to ja na wo so wo de me tell say Diano, what you say? In case of me na me pendis kano, o mano. Ama osako me court complaint say, me ko ya kola na ma wo no. So say me ko. Me ko na me tsana ko to ko me ko na bi oba na ma bada mu ho kwa. O sanso ka say aden ti na me ma ba me nche ma he de mako. Eti me ko na dia me ko ko tuna. I don't know the meaning the move can answer Mako. What I say? So I see what about me because we call Cassa and the Koy about more than the crown. Or the just a national health, now crown AU, and also about the disco renew. Anna or Kobaya went me and second one in Kobaya. So it's a whole lot, and I can't explain. So a whole lot. A whole lot. It has come. I just need simple explanation. Ernest often. Me pacho. Yes, Shadi. When the ban on a teho. Now we never in the two. I never in the two. And yes, I say, I make a tea. Women are not temper. You're not temper.
Women need to pray how many years? Okay, the thing is, men start here. But the woman, ya breaking them a swimming, no matter for fun. A woman more breaking was swimming. Eti mu breaking how many times? And I was swimming how many times? We break 3 times. Me first one, no, I didn't see I'm with the breaking. I was swimming the same. First one. One on your moon. Okay, easy. Meteo Pamira. First one on your moon. On your moon. And I'm man here so open. And the open not on him. Akoma FM. It's your way. Easy. Meteo Pa. And it's your way, and I'm man here so I would be. Unfortunately, I can't win. Now I'm here so I'll mark on with ya and the you corner, no sooner the Anna, no man here so. Fine, me cannot have been because a man is on to me. No, the new economy and Kaijon. Sana Mamma Sana Mamma. Oh, okay. And so cast are 7, and I'm so okay. It is very good for them. And I'll see a honor means my hobby. It's Nico High Diary and man. Okay. And I'm high a dial of a so for to be man and I'm ready. The pen of our community, a good man, and I'm ready. It's not a big son. Mawa, Quapia Nashini near the student mattresses, so on the dear back, most of the back. Menenda da yama dan tamosun ya, beside the babuasia. Mawa, I Ernest, Uber won a jawate, Jai. Ah, who come any more Sawati? Ernest Mentis and Sammy, men Sammy, men Sammy, Wati, Ernest, men Sammy. Ernest, men Sammy. Na mentesa na ai chese mu me yan chese mu ne pa e bia me person be chese mi yan ti chese mu ha e ni mi timbe bi sata mi kwa ni mi tu sata mi na mi sati college no ama we ni kwa mpu ni mo mi ye ya mi yan se mi so mana ni galantini sa gi no mpani oh no ampa no mpani on se mi galantini no mpani but e ti mi ni kwa na o ti ma no kwa se ne ma no oh se me galantini de fani ko ti be bia onya hu se me manya admission na me ko na onye ni na ma no so mpani what I say after the Mohammed sa after the nyame but I late enti opeso formula ti kwa bia so na so de enkwa na me be no baka se me Ernest Sheyo ni wa go to say I don't know na me ma cho na say dia ya ko de makoko ta kwa ji ka 100 million hey ya de na what say ya de ni wa dream odi na 100 million bi sama to what you 100 million in pata de wo de 100 million so no Doris, Ernest 100 million as here. Ernest, Akoma say me. Hey, ya de 100 million. Ernest Sheyo. Ernest Sheyo. En se mabufuo. Ernest men se mabufuo. Ka de wo. Ernest men pa o she o. Me se men pa o she. Sha akola no akwana sam de ba yo. 100 million. Ma me so oboa. Akwana ti. Doctor so me onu ti ma. Me chase kan ama me catch and say on 50 million na akola wo yentem ma 50 million na me chin no enso pode me chop money that time no 50 million that time kwa no man ba 100 cedi won to bibia enti sika kro na nam de hwe ne ba no ma ana si hweye en hye mabufuo ni to hwe na wo kan enti akwa ti pai na na wo di sika ko hwe no no ya ro na nti wo di sika hwe no na to adro wo to samena Mese atade auto atade 100 cities no me de beto atade me de beto pampers na me de beto enku me de beto samena entis ayi no 50 million krona eno anam de shakula no ena student kai wate adeno yentie wo de no on kana kweti tema u di scam o throw penalty for 100 cities every year. Meaning 100 cities means not 200 and I'm the mouth. One kind of Ernest Sheyo. Meaning after you sovereignty me not scam and the family money. Not message. Okay. Uncle Chancellor. Enti Ernest who was kana Sunday na wo phone so.
records me no me phone just say me phone ke na bi ya na me no me pacho mate me hia no pa na echina ye dia ba kire tie for na ena sika no o man 5000 ana say 10000 madam o charge 10,000 okay you put na no ana o say what so enti half but plus penalty no we really have to 2 million ana o je meba enti anya meba enti anya 10,000 bi but eh 5,000 but penalty is 200 back and woman here 5,200 ma sa penalty na kan en ba chop money 2 million 6,200 6,200 okay enti sa 5,000 dey odi sum no sa wonko very good and the back and so 1,200 na ba chop money ne ba chop no na me bisa no nyawo eno no ye dey say akano no o dey say titan na here no eno no ye on penalty on request ye nya me on na tro ka say o be 10,000 plus 100 cities every month on na tro okay eti wo no na ni sika ni na wo de ma no ne kwan so me pa cho no otua na wo ntua me pa cho busumi bi wo ho a ontua busumi bi wo nso a mekọ na 4 million ebi wa 5 million na makwaje ni wakwaje me pa cho an 5,000 na wo de sum wo no de na de ye me pa cho eno ana na me ni akwa na edito duane di 5,000 na wo de sum wo no de na wo de ye me pa cho ana na ma chire na me de bi ko adwuma that time na me hia de pam na me ko na me pese me hu se went me afa 5,000 anye business kakra tonton ne man kakra me pa cho na me hia adwuma me aso e dey support woni akra no pa cho adwuma o na o se adwuma na pa cho pam ade honest apart from 5,000 no kra no a wo se wo de sum no wo se wo sum ne prensa ni nyina so sika sa na ade ma no okay me bisa no de okay what I say na madam first sum wo ya dan na ma no first one no ana me ka se me kon sa dan na ma no dan no woni na dam ana ono kwa na dam me na me nambi okay Ernest Sheye Ernest enti yango busa wachi yango busa kwa pia yango busa Akoma ana me se yango busa na ma me not wo se bi onwuye wate wo me no na da so wo school kura wo da na ye aduane wo sai ni ba ma ne koda ye ja wo ni yesum wo sai ni ba ma ne koda do de mi ti ase ni o bema no sese o ma me mpere so so ne betena enti mesum wo so pedan bema na han dan dia ma amu obusuafo nyina ehunu se woni wajai wo san ne koda the same dan ni mu do me bisa wo do rese ma me bisa ma emu amo no na enko court no emu amo na enko court no sa ko pia dan no wasum wo dabi na enko court no enti kwa pia dan no na me ba na otosu tu no na enko court no okay na enko court no me pa chwan na me ne be ma ne na me mra wo so na o de me ne wa na tia me pa chwan won de o ye cheche ni bia na okochira de why enti first sum wo han dan ma no second sum ade na ye ma no Ernest madam first sum wo han dan second sum ade na ye ma no madam yes Dabi run ye pe me dia eye me yan say wo oba no me wo problem wo oba ne ho be ma ne so ma me wo wini tia se be ma ne ma me mfo so wo sum wo first wo anko wo na ase so wo se sum ne second na me ni ho wo anko wo ba be sum ne third wo anko mi di oba ne ho ya wo ho enti mpese me hu sum a wo sum no ne sum na kire no dia na sa akoka mu ba mu eno na me pese me hu no ana me say unse Akoma FM whole issue no the whole problem no cry no what I say it's not between me and our girl so it's about the parents me both parents no okay what I say okay so akoye bibi o adan o mu mienu obi anfo aso very good o ma me fo aso me ma me fo aso prepare na wonu se wo ma me fo we ne Doris asetra ne so eye from onset adan we nya no unse na my university o there no na ase aye me ya si dia ni jana me pa church me investment no but so call access no
SS na se me na me support me bia obi SS ko ani end of you come na mkutia nya da den just my university owi ko wen cha kam ta na me ta ne ko SS for college time man say na se we say my university no bia aside bia na me na me take in charge of everything enti na se tina wo hu sa ijaye aha me ntino na se me ya ba se wo listen na wo listen no why you say the no say dia na nga no on set action na o ye na se on pem no I say e da say we ni because what the akoko ta akobo maker the second one o ta akoko I don't know meba wo ka say on pe wo no eye me nwanwa ebe na wo ya galamse nyu obeya na ewia ne ho anadwo aduane de bra wo ana sto ni nkayo ana sto ni nkaye to bo mani ya no ma memesro wo sho be free so ntima minya no ma no madam uche me tie o ema wo bibi say me mpena batuma de dina kwa kodu baabi me okay you know ni say on financially on your sound you know ni guarantee ni me be manade e di bato ko nyane be dina obetuna ere obi ni nyawon sana on ni neki bana no but actually who say ni de neki akọ school about somebody e dia government work and at visa I mean say something better can come out from me I know the side of the plan dia make can say wo ba ya wo ko school JHS2 no ni JHS2 no JHS2 okay and na won so what JHS3 were the same school and when na kwa wo ba won pe wo woni wo fi JHS2 aba SHS wo ba won pe wo timi ni wo atna 12 years yen show say wo ka say na woni so be ko school no ba ba ye ni petitu mami bisa o obi a wako school bia dre kire bia e na ba ye ni petitu weska woni nsam ana enti se dan no ba ni hu ye she's not a seer enti ye den wo hu so ba ba ye titru enti se de wo so de ne ho fam wo so ono no Akoma FM o tie advice oni mo mi o ta se ana mi ka se that story no o oda ba ona o kan na me no o kan no me no ene me ka kan correspond e bi better na say nka de ntwa so ye mate me da se wo se ye ntwa so se ye twa so akra no wa accept ana ye koye de ne ni confirm mama e chemu na wi ya be me pa chawo se wo susu woni nada one me ka cho se wo de ni free ma beti ya se free mama me be ma Debbie, me abra wona na da no wo sa wonyem. Enti na me chels akrai wo no so Debbie. Wo se wo accept Debbie, what did you say by no accept ya na so accept. Me bisa me so wo accept una wo achi. Wo se akrai tie. Mama tie. Wo mama ni abere kakra wo se akra ne yoba wo na wo se akra ne yoba enti wo na wo kyeremu bia wo kyere yemu ama me ka wo na wo kyeremu bia wo kyere yemu because wo na se akra ne yodia wo kyeremu ne sane akra ne yodia nye oba no enti wo na me kyere yemu ama me say enti se bia obi da ene na 10 years ago ka cho so nyima oba ya me pa cho won ne da na 10 years time oba ka cho say yin sa ne yodia na me pa cho so 2 years almost 3 years no be ka cho so wow oh what ni yin sa ne nya 2 years almost 3 years 2 years me pa cho say mama almost from March to March 2020 March 2020 and yawo 2021 enti March no a bewram wa say aya 1 year April May June July August September October November eko 2 years ampa and obeka cho so wa ba wo bi anyi 2 years ana am fine adenti na achesa obi anyi 2 years obi ebe na me ka say emeje tinya na te ibe say Ernest ya wo ba ho ma aya obusa masem wo ba ho obusa masem ni din ko makwa wo mfi me
was and can you answer one chirame? And I say, I will be Sammy. Mr. Nassamba Quenamiano. And as me patch will be to me a chame month. Ye chatua. When you buy a yan shamudian and yan shamudiabium. Madam, August, August, 2 weeks of Pepe. And that was castle when you sign basis say, would to me Kai. Kai, that was something I wanted to say. What far no chato, Kai me. Madam. Ernest, Miss Ernest, Madam Makacho, me patcho, a channel sign treme. Last year, Bosume Bay. We a teacher, we educated. Last year, Bosume Bay. You a teacher. A fat, another fat now. Teacher for any new contabu, dear boy, dear. And never question quite be me patcho. Last time, the last month, I went near by a share, yeah. Yeah, when we be able to crawl back at your swing, we didn't share your yada bay. At the last one, you know, what's signing the Diana one and Anna. The be about. All right, okay, meaning on you, or meaning at the bill. What's signing the die? Mamma, baby, you send when you're there, and what's signing the Daguso? Make my son, you will be into the Mecanana. You send when you're there, and what's signing the Daguso? Mamma, the Mecanoti. Beba, Samen so or the new send free baby, and buy a one in a dano. Where who knows a one? Mommy, to the Mecan. Yeah, me too. Let's say, oh. And you're too smart, Ernest. And you're too smart, Mammy, and you're too smart. And Nana, and in Casa. Not make me with your memories, say 21st clinic. Sciatica experts, anyone no Messawada. Bomodiana Shannon, so a mammy. Say, would you with sciatica, Yadiana 21st clinic, woman of Babu. If you would tell you so consuna more, so Yadia Bianso. Faco 21st clinic in one more. One would Yadia Moya Sadia mechanical woman, same fan for baby. 21st clinic. One year experts, Ewa Ayarsemo, and Untibra. Lab scan yo and massage machine you treated 21st canteen says ya na bona ye ready brand bubu bobidi ne nipa so yo me en ka do me market video dan mu kuma se hwe overseas social for radio sunyane tachima go sese hwe e free 0540 311 number ni na ya me pa 0540 311 2111 clinic phone number no free one me say na charistic ventures dey yan ye Zahara no pano aba Zahara me channel na J capsules enemu sa ye dey hu yane a wo goni na mro mu de ka say gede me so obema ye kwofom oba wo ma ye kwofom esan enemu sa ye dey white gonorrhea and syphilis me say wada amase say no kwadwo to ya mutu wo ba bibia agensre pia agem pataku me say wada wo nya Zahara me channel na J capsules no family no na fei Zahara me channel 3 caps now dey anom J capsules no anopane anwumre yade ni na be ko Zahara capsules be ma wo be ma wu essence wo kwa nonom Zahara capsules no e bi be story agina so hindi aba mesa no de ne malaria yade na esu typhoid no dwane diabetes ekọ na balance of blood pressure no perfectly na emoja na de frisane ye o kan shi drugstore and pharmacy aba shop yamo wo benya charistic ventures Zahara no G capsules hindi aba mesa Zahara capsules enupa no e pa cha friend na etubi koton wo 0246 348334 0246 8334 na just won so wanya bi etu 3p garlic mix papa penny abibidro mu won pam je na fitukrotia na ne waje afie mu eno ane 3p garlic mix ye piwak natural and adridri mu abibi mu diaba yade ban and as I say edi woni sepretwa wodi de wonya aye 3p garlic mix eno ane beboa wonu no bi edro we nto ba akototo adu sansa de wanom ba akọ bi ebebi asa no maka ho daniel ba misia ba kwale na ke ba pedank angelos piwak natural na 3p garlic mix abaye for 0248 928 0248 928 time malaria dro when ma 20 minutes no bi wona me ya no no bi time about mix kenje ba capsules de ebi immune system no ebi jam room ubenya bi atonso na kwa junction kwale na ke ba daniel ba Mr pf have me ozone scammers apidank ubenya bi chemical na ba shop yemo for 0244 417669 0244 417669 achemfo ba wase brane nyane wanyina enwane e wona kache wono mpenu won kasemu na atoche memu yoya achemfo ba ye na sanje se ye expert wono mpenu kasemu ayeresemu wanya ka kwanhia bubu agu ho brachemfo ba ye behwo spana kodu kotodwe na kora na ye free ho nwadwe ya de strogonorrhea edam efom ya de stomach ulcer na bema wa ye mre won pem ye ndrese ukro ye bedrese ye wo fidia wodo wa ye de hwe ya de wo achemfo ba ban ba center kuma se atonso agogo hospital ne nche wotema community system lashbi
ya ben Bowers Club eya fra ye no 0244 082 482 tieni ye mame 0244 083 482 0244 083 and 0272 500 012. Daiwood Abam Hospital. Ya dia jobana nkonkwa dro nenam. Daiwood 360 capsules. Daiwood ointment. Daiwood Abam mesha no ya dia bano. Daiwood 360 capsules de ya huntutu pa yi be mesawada. Bomode na fa bi hutwitwi. Sisi ya de ni na so ebekọ. Ana enam nsan ya de oba bema. Wodi ya Daiwood 360 capsules na Daiwood ointment. Wapo adwuma bedu fie no waposo. Woje ho anyi wodwo nkufa bi twitwi bekọ. Na bema wo ba o. Daiwood 3 ya ointment no wubetimi dia sa wa bom be ma fatua oba fatua ho beche be ma be yiwakosu wo be ma no kwakudo nsoro no ebeye ne ye kama ena Daiwood eba meshan so malaria fever ena afa wenu mato ntimi ne di nonu bi na mu o open form abofra no foni mu fiadu miensa wontumi enom Daiwood 360 capsules ne Daiwood eba meshan no ebe na Daiwood Herbal Hospital fra energy no pan bi 0244 886437 0244 886437 and 0201 681717 session in Androno and one Maboso man na Alaska Enterprise there bronya babai Mr. Wufie wo ye decorate wo Alaska original wallpapers no and one was all the film fam ho and ye wo salon no barbering shop no wo benya adwuma was all the Alaska Enterprise original wallpapers ne be film fam ho kama and uti wo the Abrameses Anoche Plaza drum ye ben Prudential Plaza wholesale Akoma ko ye be my friend 055 411 4878 055 411 4878 enya na mebo mesa wada waware ane na so fie dunie no awo no about se de fifre abo den chem na de hyensu ase ena da bia wa asesore a no afa broni ba hyenachi no agege ne so no de ayi feeding bottle atwa broni ba no broni bo no mukoko broni bo no musuo broni bo no latoje mesa wada wase yi wahi wase wone ne ba ba ma no wo hunu ba ma wo mu o esa se awo abo wunya Jagris Fertility and Natural Health Clinic Jagris Fertility and Natural Health Clinic me pa chobra with the pelvic inflammatory diseases ye be yin everywhere ma won oba ovarian cyst ye wo polycyst and afa diamond cyst ye wo fibroid entimi ma ho STI ne mun san ye de betimi ese wo kwan be ma wo de boss wo 1 minute 2 minutes no adwunso nkuruma wo nkoma wo fam ntimi ho sa so eni ntimi se obra se obema wo yire enwo obia wo na anwo eni wo ba ni nyina ekọ Jagris Fertility Natural Clinic ye be screen mu nyina na afa ye hu de fault ne wo ho ye si ano kwan ya mobekọ mobewo ntafo ahena sa na afa ni akeka ka ho nyina bo kurukuru yesa mobewo awotawia ne aka nyina ka ho enu nti Jagris ya gi award bebre esa ne adwuma penti ye di nro ka ho no ne esa de mpai bo atato de aka ho ye ye adwuma frida dwada kwesi fiada anopa ne hotwe kwesi anwumre no num na memene danso ye ba anopa ne hotwe ne apo anwumre no mienu 2 pm Jagris Fertility and Natural Health Clinic ye wo Kumase kronom abohia ye ne Adonko factory and di hwere mu enkran Adenta SDA Takraze Banchiase Sawmill AAA Mensa Street e wona ye wo 0543 009445 0543 009445 and 0243 404083 0243 404083 Jagris Home of Babies ye hwe nwaba ye ba ye de bewo Doris so Misamwa na say Jagris Clinic amanfo abo abaso wa wo ho no e ho nya na ye wie school no ana me ne next fair fro ye fair fro no me wo no me nsanka ne sa tena ho biem ye tena ho ne sa ewo doto so ise wanya mfie num ono nso akasakasa ba ye ntem ama asam no court na court no ogimi so san ko beware me enso maame ne ka se ompene maame ben Ernest maame efi aboafo a okasa wompene nti court ma ne summe 50 million maame temi baabi Ernest nso tini baabi na osabe ka kire me se akora no se menye obi ane ne ntina ho mode a eni wafa ma afa so nyankopon adom wanya yawe bia ana akora nso awo ya wo ha so de enye timi nsan so ne ntena ye nhwa akora no ma asama waka kire me nti ena makro oda ye ntamiti e ma me nso me de ma adwene ma no na me ne Ernest sa atenae me ne tenae no na nachi anyinsan san ba bi nyinsan ba ya next offense say ache ntenya ne dia me nso me ne te me mfa nachi da emla atwa mu nyina akọtọ nsem ne ba nyina ma me mfa ba ma wo nachi da me te ho mo sa no wasa aba na se ya fa afura o se nyinsan no
enya ne dia na enya ne dia na ehwan dia ma sisi anso e kada ho pa Ernest emla no meyi nano no nja akra ne ntum esan se ene yemfa obi moja enkoma obi timini baby am ya akra ne ekọ omra meto akra ne din na eka bia nso ho bia onchia asam no wabu asio nanu nkoma yedi ye nyi nyina na wabiebie ma kire me no me pa cho biebie ni nyina mu into details me ma ya metiwa me twa onti biebie ni nyina mu se de sitie ti se de ada ye di nkoma me kai bibia o enti ma nya bibia na aka ye no wan cancer mokra me pa cho kansam ni nyina asa mabem ti na ma ye din metie ni nyina metie ma ensema wona se ma amene se me ne wo enai kra na aya me mpa maame no Maase ba se efi aboafo a wo se me next often ewo enai kra wonya ka se one penny die one penny na de otoso mienu no me wo no me maame panyini efi kuma se bai omoko pa acho omoko aye no na maame ne eye enwo na ode ne nsa ho nwo e di chia me maame ani so ama me ba no kra wo hye na chini kra free ball for eye dan no ode ne nsa ho ebo wo maame ani so kire mu ma wo se one penny aware no so nana abufo nso sa hye ni mu jeso onya hu me maame ne mabusuafo na abufo hye ni mu dada je no se wode ne nsa ho nwo e di twa me maame ama me ba na ofiri maame echi ni ebo fom ama nipa na one me maame ko e no papa ne ka che maame se e mo nkasa onfa ne nana no masemi enko fie no ontwa so maame ba fie obeka kire me misu ipa esan se omutu me fomentie na me san ko ye na enu achi no metina me ba bi ene stofia sa ba ka kire me se me san so ne ntina ma san so ne na tena ne nyinse ya ba o se nya ne dia okay enti yenhwe Ernest often yi wo hia no wan breban na woni ne start samu mot na mo twempena chekere ye mu ma mi hu Ernest often awo ba bi a me ne ma meta abadwum osofo okura no wo aduane adanse abadwum Akokare junction me pa cho ba bi etu galamsey no e ho na me hia Ernest often na wo kwai na wo ye dan na wo sua dwuma na me pa cho ne nyina ye ko school na mo ko di school ATTC practice and also JHS enu ni JHS me pa cho JHS me pa cho na wo hia no na me hia Ernest often no so ko school no so ko school e wo ATTC no form 3 na me so mo form 2 ana me hu Ernest often no wo na me wo form 2 JHS no so form 3 okay enti me we school form 3 no no so SS1 no na me Ernest what na enti wo ni Ernest na ye no na wo JHS 2 eno no so JHS 3 e wo school kro na mu no what dey fear say me pa cho 16 years 16 years ena no twempra me pa cho 16 years me pa cho na ono kwa ne be ma na no na me pa cho no enyo ono kwa ne be ma enso ka kire me say obehwe me na me so me ne tena 16 years adwuma ban wo ye because o school mu na wo fo na hwe no enti sa bra na adwuma ban wo ye no wo wo hwa wo kwati to ni dom no ne twempra me pa cho damre no na galamsey abaso na abaso pa enti se nwumre se okọ galamsey no so mokobo night ya na me ma ye duane na me di ama no ode ko me di gubo ma no ode ko cheche me mu yo enti wa sam na mu ye yi na se ene me hu ye me pa cho no na me ken why na ne kwa ye galamsey na why na no aduane de ma why ene so often ekọ gala that time no oswa galamsey no na me nso me wo fie that time na maame ye store na mama kwa ye na mo da so ko school me pa cho ne ekọ school eno jai school no kwa ye galamsey ai se do nwumla no okọ gala no na me nso me wia me ho aye aduane na ese me de agubom no ode ko adwumam to omokobo night na se kom de na ni wedi to odi no nya ho de no tim de ye adwuma no ti ekọ school a no na se ama misika kakra misika na me de ko school wo se do wia ho na no aduane de ma no na wia ho wo kwa be so nya ma me kitchen na no aduane ma ono ane kitchen enti wo ma me aduane na ti bia na se wo ko wia ho na aduane ma pa cho ma misika ana ma me ada na se me wia Akoma FM wo ma me da ana at the age of 16 na wa no aduane dia ma anam de gubom kama Akoma akunu wo san de kama ka ho to aso en nti ebu onso a menye aduane no ebu ha tin na ma chi kosua na me de agubom kama na one ne bra amko gala no ti wo kwa na komde na ni wedi ti odi na onya ho den de ye adwuma no enti school na ni ma de
me pa twa na me maji me pa twa because obi a wotumi kwa no nkunu ne me pa twa me maji kunu de ne wote school dem na wodwo aduane me pa twa da ma wukuna najo me pa twa da bi na school no mani super me pa twa na school wo wani so adan wan hwe so anko school awie adie na brante ne bie so de kire wo a wotumi anwie GHS me pa twa me wie JHS me wie SHS na manya boafo anto ame so ntina ebra wo hia Ernest Ofe no na wo GHS2 ena me ka se adie no obi so kire wo a wotumi anka nche se masa ma wo fo hwe me school enu nti ma me nwie school me kopa madwuma papa bi nye na wo pami a sabra no wotumi abafie na adie no obi so kire wo a GHS2 wotumi anwie na akodi na chi eno na pesa me hu Akoma na me hwe so obi bi so kire wo bi amehunu matia no ma obi so kire wo ma ba chwo mi bibi so anche me kasa wo kasa kire me edi asem no kan o ka so ne mbetena ane mbetena no ye me ho ade nti ma me mfa ba ma bi ya nka no ho mama me jutum nti ma mfa ba ma bi abesinde na hu ne na ni boy me pa cho da bi nti wan fa ba ma bi a wona me pa cho me ne bi nti uwie JHS na obaye ho ade na uwie SHS na obaye ho ade me pa cho JHS wanya me ho ade SHS wanya me ho ade na me de tie yi me pa sa wo to aso na aka wan asem no me pa cho nti wanya ho ade me pa cho wanya me ho ade na me de tie wanware me wanya ho ade wantu mitiri sample promise ring ekura wanhye mbida ne nyina oboso a wose ma me say nti yentwan kakra saa na ekosi me ba panyin na bleso na asem ne ko ti obu me kwasea ti onsu me 100 million na me ka che ne say akora da bi chechemu ebra motia no adie yi ne si ye ma me no na won pe wasem initially ma menya ma se bone ma se ba menya ne bone ma no ntia ne da bra be ma no ayi Ernest Ofe no wo twempra no wan fa wan kofie ba chodi mi ko fie wase ba hu ohun mi waje wutuma na wanye wantum me pa cho aya na se me ko ho ma wone me kasa ba aya na bufo woni mu san se wone me kasa wi a ase ohun mi na wasan mu na ma me ne hu mi a ne wa mu na enso me chia na woje so sa na ne edete wo first day na odu ko fie no ma me no wanye wantum me pa cho da bi se bia makwa ko hunu be ma ana be ma be hume wode na ko me ma ko ni fie me kwa be ma ne ma me ho be ma ne ma me reaction bibi bia obaye o ma me chewo de wo baye be ma ma hunu se be ma me support se be ne ba ne be na ma de oye no ne o kire ne e kire se ka se mo jaya wade na asam ne ko court no mo ko court wo busuafo di wachi me pa cho mo di machi pa woni hwan ne ko court wo me ma me papa na me ofa okay ana mo ko court wo mo ta wachi me pa cho mo ta machi be ma ne de wo sum wo se woni wajai na o ma me mo ho wo busuafo nyina ho me pa cho mo ho tama wo de ko court no amunya mo ko court na mo ko gu awade no na wo sum wo no na mo tena mfie sen me pa cho emu ho no ni atena mfie Nwoche 8 years but 12 years ni nyina kwa wanya onwa de me pa cho da wo ba te se wo be ma na anya onwa de me pa cho da wan fa apatache kran ko nwa busu afo me pa cho da ko kran ko nwa busu afo wo fa la sa me pa cho 12 years pa cho okay me ba ho okay mama ko Ernest madam be ma na wo se what last ya wo person kan se me kire yen me ba cho yeti o madam the benefit me say we kwano so ba me oba catch me say dia say ni say ni ade ene e kwa so dia say yes and can do that extent okay aha eni be say dia ko nya mutaso me dia kwa no wo ba ji akora no ai Ernest o kano amansan nyina anim sa o ba ji akora no me dia kwa no na wa hwe no no said ye eja esha oba no Akoma said ye eja esha oba na said me sheba akono said ye wo hwe ba akono Ernest not just still wunyi ntu mu sa ayaba akrai wodia but asa wodia memene fi bi na eji akora no ahwe ne sa madam who say me obi a me mpesa ade de na ekoso wo radio o dia say so number ha ade kia say into the you cut everything short imagine wajeno efri na ekro ye ba no ewo papa meboa ani na watu ni din de ba to mame na to ni din mintu ni di oni din ye fa ne kwadwo ye fa ne kwadwo enti wo beto ne din ama ye
What do you best on it, yes, so? Akoma the majority they are the trust the other trust. And the trust will be a better so. Me that's a papa, say, me, would they Akoma Pem, me say, me film, would the Akoma Pem, and the J. Abofrana Tumu. Am I saying, as a man was some one? Also, do be assay. Okay, it's Ernest, Yada say, you are the Obiano. Yet, no, was the end of Patrick Cow. Me hospital car, I need a Diania, me dear, you know. Mentio, Me hospital car. And nay, and near mamma to toy, me William toy, you know, Bessiana Mabo, to me Panacho Metia, what you also catch and mammy. Ernest, made the car me Pacho Betia, mammy. Now all the car radio soon I look at them. Okay, my farmer has sank a wonka. It's Ernest me Pacho, we are not so young canoco Quamono. Nay, I shall near you can feel. Baby, I say that be different. Not how. You bet you can have. No, I say a cabby or a can yes, I also say, what can you say? I have 40. For saying 40. 40 this saying 40 million. 4,000. Me Pachuani. Yeah, you were pressure. Me Pachuani. Hey, NS 4,000. Yo, Madam Mati. Hey, there be NS. Akoma FM. NS what you meha. NS. Madam Sector, what's it or Bobbitia? Also, Bobbitia, right? Anna. Yes, yeah, no quite. It's a member bet you can. Ubetia. Yamisha NSA. Was who bet you can my no saw Koran and Sumwa Mai. You say a crown of your maid to me, meaning but receipt in our Oba church or Kenman son what you me patch. Receipt in our okay. Yeah, made us say. It's NSA. Only the say Kankwa intended. I can't know. A Kankwa. And that's my book. I go on. On page you Kankwa. What when you get a baby was no? Why? On page you Kankwa. And I swear you, a woman in Wasi, and I swear you, a woman in Wasi. Man, woman in Wasi. Kankwa, I manage ya, da. One no touch over yes. One manage but Madam. On your Juma contribute 10 to the fairness. My argument interest to the good. A Kankwa, a honest, my bocary, NSC. Now, Edian was 1 year what the boss I can. Say, if you are FM. What is on page, oh, manager wants on you. Ernest, what do you make what's not the ban on the man yamo? So I didn't know. Hey, Ernest Pa, what's on out here? And go for my children's story. And no one can catch on and say, I'm going to tell my story. And this is my war. Mean the fashion. Oh, man, is now. And as I get to do send Wabon on Washington on Yankee cabin channel. Madam, me didn't come and look at you. And so, and so 5 million, man can say any. I'm not catching and say, would the best why you start, mammy? And I'm mammy, I can't say 10 million account. Akoma FM. And that's about 5 million faculties in Washington. Debut, Mamma, 1 million, and I'm doing 5 million, and I'm just scanning here, and also by man be account, Namedy stone, and I'm man become the stone, man to Kobe a bedroom, no but you charm me stone him. On best seminar, and I say my dear, and a mindy. Now, I won't tell you, mammy, into a no one and a midi. Okay, I don't know many ones, sir. It's a gentleman and out to Johnny. Hey, and I'm more than a go and a midi. Ernest. I at your for the sea, Yan and Tianas, the baby, a best sign wedding comobium. Now, when you may aim favor makes Dr. Mabel so as malaria, and as a woman and a young man, when you want to win to Indiana, what's sorry one day, so it's in a pie what if aiming favor Miss Mansanka becoming a bashop BMO, Name Scientific Hospital, the also Yadia and any dear Sieno, Bomadiana Bravo, Emma refugee at the Belto so now at Shaya, Yadekra, air word for manum, Yadema, Wahirabasa, Yadiano Necrono, aiming Scientific Hospital, you work at here, Yanizu edition, Yanini addition market at Tachiman, and a Buffy Pam. Bomadiana Frayan was 0277 001234. 0277001234 and your net ube to cry and a for the traveling to recruitment agency and you walk by BB and you working permit visa Spain UK France and when you know your dobacco now I would ya bra. But what country won't that journey? Faber die, free accommodation, free plane ticket, free BBR, working visa, ya the mount. Careful to travel and tour, you will come and high tension.
Fayen was 0241 169774 0241 169774. Nature say you the water to quite Daniel Ben Trading Center. You the Daniel Ba Meshaba, malaria fever, typhoid, jaundice. When I'm here, when I'm ready, what drone me? Danny Ton about Meshas when what I want to win the Okofichauti Animoja. Would Yanni Danny Ton about Mr. Danny natural about capsules. We see Bema and that what was one more than a form. Where you do any cheer, Nina, you want more than a form. Danny natural about capsules, Bema, Boo Bobby, na Ebedua Kajamo, Danny about ointment. What poor Juma bedroom fear, what possible you when you, a chamet me a quadrumani, Anne, Fadani about ointment, Chichi, Abba Quadruma, Danny Prosta, all capsules, and the prostate told you, sir. What's a yan and would your Bomadian and Nombe? What pay for one mob of friend for him with young Crunumbi, Ashtam Rome, Yane, Danny Farm and the Buffy Palm, Daniel Ben Trading Center, Yanam Benie, Nam Banunia, 1 here, 027 33 92877. 027 33 92877. Not just say the war no. Say the war with him. Jala Travel Consult. Lights. Yen. Yama Schengen visa. Ane Canada working permit visa. UK Turkey Dubai. Hilfan Apesoko USA. Yado Beko. Esponi Dubai tour. 50 years yakradada. Yene celebrities in the Shibomu. Enunti Bomodiana Bra. Na Jala Travel Consult. Osia dear yo. Yado betu kwine. Yawatonso esra so high tension. Me pacho number ni fragile lights. No one for to kwine. Wakwantu your solution. Anyone 0249 198615 0249 198615 near Doko Divine Hope Herbal Center. Yan yede ochia Herbal Padaba or Babakacha Bema Swatchia. Bema Bakacha or Baswatchia. Now, Omumi and one more expectation in your Yabro no, and a Bema Swatch or Baswatchia. Sisi Yadia Wachia Pada, Bema or Ba Nombe, and Namu Sanyadia or de Pua, or Balco Fichawatia, a ye cocoa benkeni, cocoa, pressure. And now what in catechol also stroke a ya ochia herbal powder. Mesawada a ya colonat emrom asa ubenya bi Mr. Ba Fredman Samenko Tabia herbal shop additional market ubenya bi ho what about powder so me say Divine Hope Herbal Center and the buyer one mu macro ebusia kuruwa junction Frayen was 0591 56 55 57 0591 56 5557 and now 0551 2282 81 0551 228281 okay about pada was say ojane shewa wankasa obeba doctor me feeling about kope Dr. Grofine papa mema yeah anyway doc na promote say we we was my fine Grofine am my fine na me spell Grofine my telephone GROFYNN Grofine come on nyine kama nyine na nya yarefo nyine fefe eno baba Dr. Grofine yankwa ye be chia watiefo na yaka se Grofine mojaduru a ye de aba oman adwa so a ebua ayi srade afiri ntirimu na ma moja na anya ahoden Akoma FM moja anya ahoden na bibi ekoyi a ena ma wonyire kama na mre bia ne ba na ya adusua nti na ye besua de afa yenua ma no menses ho menstrual disorders ana insabu a enkoyie na no ye se ye numbers ne ye bo ne tentem dodo okay and ye be yin 11 ye yin 11 ye wi a ya to aso 0244 59 65 32 0244 59 65 32 very good Marco ye actually say ye nua manum wo mu se menstrual disorders yare if say wo hu yare a na opa no aduro no kwa so ye ne say saa da tia e be saa ma Nyankopon wa mo friend say oba bia bonini na wan hwe ya o menses nti unyaba nti ye fa nto yetirim ne ye fa Grofine ye do ne no na nhwehwemu kire say yeyi ema edubia si ho a emu nsia wo menstrual disorders na che say enya de papa ema du ne emu nsia wo menstrual disorders ndie na nye saa man nsia ba ko onyaba wan hwe o menses ye a awo bebo ema nsia ba ko benya fibroid
enti ye ma bebre wo wiase ana wonam krom ha o mo fibroid kra but o mo nim enam o mo menses a wo ma hwe ne ye enti hwehwe grow fine mo gedro no wan hwe o menses yi a na se yawo na sa yawo no be transfer ma baba na ono de kra be ya achen wo de no ani danie no ti hwehwe grow fine mo gedro no na si ano kwan wan hwe o menses yi a obenya miscarriages betimi anya miscarriage wonyima wo bepon wonyima no apon enye duabo enye o maami bi na ewe oba eye o menses a wan hwe ne yie no ena ekofa saa de no bro okay wan hwe o menses yi a se de friends condemn kan feeling betiako wan hwe o menses yi a feeling betiako yare so wo ye ni part wo but woni atika very good no answer oda ho saa enya de papa yare libido no hormone nti ko low and fe low libido na chese ko yare okay wan hwe o menses yi a wanyini no o menopause ubenya problem kese pa nti fa grow fine yi wadro no fa grow fine yi wadro ye no ba ni san atudwa papa me nka so mo fa grow fine yi o medro o mo fa grow fine yi wo mo nsuo o mo nyansuo no very good wa kan yi pa yes ye no ba ni tudwa ni ya san ato so okay fa pen na twerɛ 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco menstrual disorders you mebri no bia na ne haw okay etitie se odi e wo mu a no waturu meka no akopɛ grow fine obi de e ba wontimi ne di the friend ice cream period ice cream period ice cream de pa ti ba o no di na num ato ti tofin kwa no ye nti ya ye grow fine na mana ye de because adura nwuno sa nipa ya de beti na ba ye ti grow fine ya mana ye de ti sa nipa no hia grow fine mo jedro no na ice cream period no en free ho yare okay de to so biem premenstrual syndrome ono di aka na awotwe ama ne menses aba no no wo kam obebo den sa no saa kopem se menses ne beba enya maye no aka da awotwe ana ne numa na aba no premenstrual syndrome the problem no ye to so bi ye amenorrhea ono di enfie du menses ne mai on top pad enfie nu menses ne mai fibroid na oboabo no atwen wono hwe grow fine mo jedro no nom ya nani mo je ni ya re pa no ye to so ye metrorrhagia one day bosome no obetimi anya ne menses be 4 times eba 2 days na etwa 2 days na asaba omua na otwe na asaba yare hwe grow fine mo jedro nanom wan hwe ye de yare bebre ye to so biem ye oligomenorrhagia ono de no bosome ne esom ko ba ko pe wa wie bosome ne nyina omo se bi ntia break oligomenorrhagia anya na maboy ba wa be pa wa te bosome so a esom ko ba ko pe wa wie ono on top pad e bi ko agi so the microscope ele hwe se mo jana ba yare kase hwe grova mo jadro nanom dysmenorrhea e painful menstruation ya pa ono de oni ne adwuma sa na wotwe no ma adwuma ni na kokko mo popo o fife ne ho mo jana e ba na ayese wo no nti mi fa ntiri nim yie nti e de yawo na e ba ai pika bi wo yi tim ne da ho enya de papa wan hwe e de yare kase bebre o e betimi atwa wawo hwe grow fine mo jadro no mo jana o se e ba se nsuo na se ba se wo a na de yare na eba nti hwehwe grow fine mo jedro nanom yo menorrhagia Akoma FM menses ne mba mateba intwa bosumi a na intwa wa beji park wa boso bosumi bi no na intwa na eba wo be den o de asem na aba esa mema ne betu kwan o be fa namfo o boss be so ma wo mu nti mesrew nunum grow fine no se de be ya bibia be kama de etwa biem de toso biem endometriosis ende nyame anya wadom a eba de ba ebebo efise wawode dabi wawode no ho ate nti wunya menses ne bi san fa na chiko tips no nti utukosua na abetom na asai woni be mada ne friends and spam ne kotom na asai awo bebo obi wo ho a woni ne kunu dakra na ote yaw na wanya ne menses awie ko beti yaw saa gise boso fofra san ba nti ono hu be ma no odwane cause yaw pa na wokom hwe grow fine mo jedro nanom wan hwe ya e de yare bebre ya de number ni tudwa ni asan ato aso
0244 0244 59 59 65 65 32 32 0244 0244 59 59 65 65 32 32 ye kan say nyankopon wa mo ba bia bonini Debbie nyankopon on pese oba sisi oba bia enti ye wo to ho nga na nyankopon di nkusua 1 million eja wo kwan ba asase we so okay na 1 million ento se won start se obu nsa no na ka 300,000 700,000 ahye time da so hye enti ne so ya baba wa na fa ye fran ya wo sa bre na nkusua na efe ento se obu nsa no ana se friends 300 no emu 300,000 emu 300 and 400 na obeto enu bi na ode be your menses enu bi na ode be wo na wan hwe ye na onunum no bi contraceptives so wo de bo friends ho ban se be ya wonyem a very good e sinkosua bebre nti ya ko doctor ho no wan hwe moja no chese we na no wo de ne be fa enye se mi nu enum we nti mi so mi enum we wan hwe ye a wo begya na ahye nkosua ni nyina ntimi ngo da bi ntimi ngo hwe grofa mogedro no ne no emra wo ye no na wo num grofan no se de be ye a wo be yi no ana wo be wie no na bibia aye kama na se de ye kire no emoja mu yare egu ahuro bebre eti se wo nsi wani su biribiri wa hwehwe grofan mogedro no wonsa ebo periperi ana wakoma ebo periperi a woni padua na kire wo se wakoma ne hia moja enya hwehwe grofan mogedro no wonsa no na ye otitiriti de hisa cholesterol ewra wadwen mu wanhwe ye ede yare bebrɛw otu ase hwehwe wo a hwehwe grofan waposo ne waposo ye oya ya na wanum grofan mogedro no edura na dwuna wontimi na yare kasiye hwehwe grofan aduane siwo na wontimi nia yare hwehwe grofan low libido atenka wonti atenka oye oba na wonti atenka yare se de condemn kan no feeling so wonya hwehwe grofan mogedro no infections ye nua manu magia to me se omunum grofan no a o menses ko yie no infections no ekọ empompo abobo na epai pompo abobo na epai a hwehwe grofan mogedro no wa hwe ye ne bo tirimu a ediwuo ne beba wudware wie na wo de afi edwu ho a yare kase pa ye ba be kirim hwehwe grofan bebia chemical store herbal shop pharmacy shop ubenya grofan mogedro no wato na emom se wo pebia tu a enkranfo beko Kings Walk Herbal o kanshi drug lane takradefo beko mensa na nimde takwafo enko owas Cape Coast fo beko boachi ansa herbal no enti ye number ni betu dwa na dasane asa to aso 0244 59 65 32 0244 59 65 32 go find was store bia babia obekobia obenya bia to yenya kasa so wakasa enam a eton go find no wo hia bia no atobi wo hia car no so a eno aye store obetimi atobi afrim 0244 59 65 32 yes no go find na ye fine na nyine fine go find makes you grow fine na me come dia that's an ebesen mate Dr. Grow Fine kotobi na no na obehunu se enro no doso na so Grow Fine dia edamufua na mamemra na ya second story no so ansa na ebeko ya second story no so no etiefo ma yemie ye ni baako ewo ade we ho Doris mama ebra be ma ne ma won pata de no a wo san afa kire woni wajai wabusuafo anim wa ma won pata de wo fa kire san ne nakoda amanyi nsane etoso mienu yaba no wo bo wabusuafo amane ye mam pa cho da bi mambo mama ne wan kan che omo sama sa ka som me pa cho afia nyi nsane ba ye no na me kaka che o mo enti won se wan fa bu am wabusua modi asam kokot abusuafo kotra mu bi yagu awade no ya ma won pata de 5000 enti wo ma me nim sa awade na gu wo papa nim sa gu wo wo fa nim sa gu na wa fa kude na woni na koda kopum se nyi nsan ba ye wo se nyi ono ansa na wo ma abusuafo ahu no enti na be ma ne betumi wuti yeso waje wo bia ko be gyan na so aka che se nyi nsan nya dia because enya ne dia because woni wo gya ye abusuafo anim woni me sa ba cho me nim sa se woni me sa enti maba wano mo fanya futio gya wade ne ye ntwempena wan kwato oba so hye ne dem o ba cho me kwato sabra na anyima na wonyem e ba cho na manyem okay be ma ne ma be bra
bema no sa me pacha for second story ne bra we dia question me say ya na tefo anya de ombegina so na omo dia kasa maba wa no ntina me bisa sa question we bema no ma me kasa onfo awade ne so me pacha e dia na bema no ka kire wo o ka kire me say se onfo aso a menene ntina ho kakra nsa e bia na wasesa wo kasa bema no say wono na ewade wonye o ma me na ewa mti ntina ho kakra nsa me da se eno pe na mpese mi hunu etefo enti sa wo yoba na wo kwa awade be ma ne ma me mpene so na be ma na ka cha sa nyame ma me na ekwa wade na me na me wade wo ene wo ware no o ma me mpene so sese wa fa foforo yensu anyansa ma yesum wo no wase yakọ na be ma no wada yakọ second story ne so ama boatema pacho sister abom te sai yankopon adom awia yetie o pacho awia de boko papa bi e friend na Japan na me wate bubu me kunu free mu 2015 Akoma FM me na me chikala wole na oba me ho betobi to hu me anoso na ne je me ho pese o ne metana na o ware me na me se me kunu awu me ma me ensa nti me de me pede obeboa me na also unim ni obi nim ni obehwe obi nti o ne me betana na waboa me ahwe nkwala na wo ya adwuma wo new month o kan o moka nti weekends na ya oba table hono nti oba na oba Friday no okọ Sunday anwumre oba Friday no okọ Sunday anwumre Friday anwumre no akọ Sunday anwumre nti oba ene oba ebi wa ha mankan ni ade oteme de ba okọ ebi 100 cedis no de aka wo sinya abotre na kakra na msiu ti be 6 months afi oba wose ni pay ma omuntua ne ka ewo new month ho saa be 8 months na na adwuma wo ya yentua wo ka wo so ba bi ada bia na wo koi de se emwa na wo se saa na hotel na eno ana wo disi wo fie wa fija asenti menya abotre ebebo mu aba na akra wa ya wa adwen se de metie ni nti wo ba gi loan 50 million de amama ya adwuma na msiu ene mate tu ba me ame de misika ya aduane ma wo bidi nti wa ba du sika ya aduane e ma ne bidi na wo didi nko a enti oya na wose me question na o de sede o didi nko a me pa cha da bi wodi anu asan dia e wo dem me dan amahan enti sa na wose me kwaji loan 2000 me de adwuma na wose me ma 1000 na fa ya ade na woje bo so me so na se pay ni bo mu ba wo beti kra ma me na woje 1000 na 2019 na me kra me yese me tu abakumase na wo so ene bra na wo ba kra na ben me na kwan twa na esusu ena me bepe dan kumase na metubae ti 1000 na aka me de ya kra na me siska no ama me ho kire me bakra wie school opeso ko nesi me jiska so ma me 5000 me de mani atoso wo a wo mfa ma me de ne nso a emma na o sinya abotre na ho ne yentua kan ti megyae ti mature application akoko fijobu ho ti mo ha na aba ese onyame aya adom wanya ko fijobu ho no o ma fa wo kaka na me se de nyame ase ti me ba kumase ha me tafo ena ya na utie ma ko frebe na ma ye bia na wabidi na ehwo na wote na woko afi wo eno so di be 3 months 4 months na me say na ho nso e wo si e ho nso saa o ena me say ena say ne asam aba na wo kwa dwuma bia ma yentua wo ka wo nso da so ye ko fi dwuma no so yentua na ka be 1 year yentua na ka enti o kra na ote enti na ha me na me se da bi dano o me friend wa amfa be 3 days na afi kra me yam hyehye me na me se me di akira kwa adwuma mu ho na me kwa adwuma mu ho me kwa ye na ye so inside nti mai bia me o wa adwuma mu na me ne tena ho nti nkomodidie mu na me se mo company eso saa na bo so me so aye ntua mo kai na o se ha na ha de obi ani ho ye adwuma wa ha ye ntua ne ka na acha na wa utie Maa Akos Akoma mu nsem na de hwan na aka sa nti sa na me pesa me ka se papa no na aka sa na me so na me bra bi na ye adwuma wa ha na na o ka sa na o so obo be ma usika ni binti na me de ni twa so enti wodidu botom wo wodu sika ya kwa no adia no obedi no abedi say bo so me so ntua ne ka o ye new month be 1 year han so sa be 1 year nti ya sa no wo mo ko friend ma me a wo ko obeja me kwan na me say na sa na wote ye tua wo ka wo be ma me ne me ma bi ato aduane no wo se ye ntua wo ka wa be da me tua light day paste me to no wa mi atwetwe wo se anopa na wo ko na wo ye sa eye wonim se me nso me ni obia me kunawu na me pe obi aboa me afa de me sa age wa ka me ma ho message wa ka ma just wo se be ma ne friends an eja Paul wanya fie be san o ko 60 years o be na 50
something. 50 something. And na ba penny no. What ko fana baka ma wona na ukunu je unsu ewu je amasai. Me pa cho miensa. Miensa ukunu wu ye na di science we share Japan. Me pa cho 2015. 2015. And me fa Japan nso 2018. To ukunu wu no 2015 we to meet na sia. Ebesi 2018 ansana menene na kafefe capsules na make for dia ma wona wiai na kafefe dia wa we de me so ba we nya kafefe nka wakoso akoma no emubie ensuogu we ni atenka osisi wo ba we de ne kafefe talala dro we agidi na nyi din kwa adwuma ebonti na agidi be ma wo so kafefe no ebeyi na mu nsan ya de gonorrhea syphilis ene echese yade bia bacterial infection bia efi wo ba be ma so wodwonso no ayase hihye no nyina no kafefe talala dani ba kwale na Fred Mens apidan kiso ka bankran smart ebe oboase se wa eba mamponjo odas maskono ngo wusko bi e won kokko fra harrier sesi anaje kafefe ni bitu was 0207 183 819 0207 183 819 and 0243 1059 040243 105904 kafefe enwi ya me bomodia na epe bito sesia na mom no Oma Company Limited ya cho 3D Airpods Graviato paint and san nyuma kasa alata semina shower gel oil ye difi yetim na afuo ointment ye di twitwe wonam duane ye hoto ye woni atenka natural about tea ya cho se de se ye no meat pie ni yogurt enema bebre na Oma Company Limited cho se de se ye no chane so training no be koso nyame ya domu amemene da 20th November ewo ko Florida Jackson Park Ascension Hall and then because 9 a.m. sharp na acheshere for nyina wo ho na ye ni so ya kwaje nsan nyuma mu ntete no ye so ye wo ho 200 Ghana cedis and na wo betu ahye so wo wi a enema wo do free certificate free pamphlet enema wo do opin ye be ye de ama wo be ye best student no ye be set up company na ye de ama eno ti bomode ne free Oma Company takrade for sia e was 0506 06 16 20 0506 061620 and 0597 109894 0597 10 98 94 Oma Company Limited 20th pepe takraze and ye ba 20th memen that takrade for frey fly away travel consult ye the wo fly ye dey no ye ma working permit visa ye do fly akwa Dubai Israel na Korea sanso ns ye do ko Korea wi na chese otimi sampa bibia aye kama ne ye ma Schengen visa akwa Germany Spain Holland US UK Canada Ireland Brazil Turkey Mexico and to fly away travel consult there was so wakwantuo challenges ni nyina no ebeba awie ye woni birth set woni passport bomodia na ebra ye do betu kwan sade etie bia ye bibia ye genuine esa ye fast ye fly away travel consult ye watonsu ahinsan bonsium atonsu ahinsan bonsium frayen e was 0243 421215 0243 421215 and 0201 166202 0201 166202 ma wababaka wabapani ne ho enu wajiji wudie wako kofi bo kofi he Job wase 1 year yentua nka yentua so free ho nje sa na obeja me kwan na mse na yetua wo ka na wo yesa ntimenya wo mobo metuo nim se loan na me de ye adwuma na ada na wo ye mesa eno o se metietie nkrofo ana wo ho ntine bu afu ntu ajai hoba o ma ho o mfrɛ me friend nso ana odi matam ti dan na me se wo de enya hwe wabu me kwase a me 10 million awaje no me nye 10 million o ka so obema me 50 million de aye adwuma nti o de fama me na me nso me fa nya adwuma nhwɛ me ma me friend na o ka kye me so oni bi na no me de ne ba wo so on the 12 ni duru ya me friend o ka kye me so oni bi ko eja Paul kache wusu oni bi eja Paul kache me ba no kache me sa afede eja Paul je se bo so me yaso se eja Paul da so ya adwuma wo o ya adwuma wo e wo hefa Kofi Job ho eja Paul wo ya adwuma Kofi Job me ba chaw maami wo nkonkobro no emra ne su wo nkobro no emra ne su etime samwa da momomode a Kofi Job eja Paul Kofi Job wo mani bi and wobu obabi ade no afaso no wobu obabi afaso ye beji sika no eno ye beji sika no ade ama o pacho mate why it is say wo je say meje 5 ono ana ka so o ma me 5000 dia ye adwuma nte meje
Oh, je 5,000. I'm fine. Me 1,000 na waje number. Ono ana promise me. Okay. He say I call 4 years. Okay. Me je 5,000. Oh, je 5,000. Me je 5,000. Mate. Ya beje di amount. Pacho. Why? Pacho. Kofi Job dia ya ne na. Wasi won yentua ne kafia. Kofi Job beka chese na dwuma ye fo no. Yentua wo moka. Wo bedidi wo fie. Wa na wo ba ko homa. Ai bibia. Hello. Pacho me dravo why? Ejapo. Hello. Ejapo ayiye maame ne sika no a adawade ba Akoma FM no. Wo shine on the 12. On the 12 so pa ho. Ya boa de ni no wa na kasa. Na woni na kasa no wa hai. Woni na kasa no so asia. Ande ne no wa pacho. Me pacho me kala nya sia ti kwa me dravo me pacho me dravo bi ko ka ka kwa wai. Ko fijo woni ye ntia wo kada ho. Mama akaka kam no me no me pacho wai pacho. Yi sika na di na say edi say. Mama sika na di say tin me pacho je ne 2019. 2019, 2020, 2021. 2021 wo dia wo so drive yate. Mama wo dia trase e kira ya de be wo me kira so drive ya. 20 wakọ hu oba ni kura wo. No wakwaji de sika, wakwa dada ne se ntua woka. Pastor Julius Makwaba. Na na kwa Makwaba. Mani abrepa. Hunze jana so. Papa, ye fa free your first case no so ye mewie ye ma me dia. Mama wo dia twa me. Mama da say I'm say your first story no. I dissume me and son the woman me pass atiefo ni ahwefo nyama. Oh say so we the dikai ababa no prayer so ni abrante ne betena. Awo abra na ne maame mo emfaso mama ya kasa some several times. Oh kwa ware na say maamefo papafo nkumafo ne nsewfo se ye ma wonware mama twon ho na wonim ne nte ho mo so mpene ma wonware mo de hye no bia na huhum kra ye wa no bia na mo no on free business bia wo wonim ho asem obi na busu mu asem onkwaje hwe wo ho ma twon ho mama de to so mienu ababai one na kasa no on say ye ka bibia wie mfato kra wo ye ni ye kra ma no ma boy ye na dwese wo de afiko da asem kra mpo meyi ade aba efie na o de mahwe me basa ama na kwa kasa ade ya me manifesto ana mo yeso o da bi manya age ne dia se di ni ade na meto mama o ka che abaya se on ka bibi mfa ho azima ima me le kabra no betua me pia me yima no mama me bu se de sifu ye no na se me ni yima na ka na me metua ka che se o pa mo kwase ya me mfiche na aba che se o be ka se mfu bi a che mama yem kantra wo for se yen tete ye mani yo kasapamo enka de wo ya ne mani mo anu adwodwo awi o na yi ma adwodwo awi a che se waje atum se maje akọ mehwe no de aka ne se o de kasapanka o yi ma wada o ma o de bebi aba bedu de akora no yo oba eye de a obi timi fo bi banko mo obi mama yi ma se be wo nyansafo na se de o si kasa rofi akwese wa se ne life mama mesre mani bebre nim kasa ebi mu ade ebi nim se de si ni be matena obi be kasa wode yaw ani abufu na kasa mama obufu asabi na obumfu wadwene ya yede dwene se yen kan nyansasam ti obi na obumfu no mama yen hye so na emoaye ani mama mienu na mpasa me de atiefo e wode ba na yima no de mama de bia me kan si nipa ya japade nipa ya mama obi ti bu atopa ne bia mama onye bi eno kire wo se nyame na hye dade ma wo enti se wonya na ba wiase a ne yese se wo ye biara mama ye mama na manfo kase na oba no wajimi dodo ade na oya sumwo na wasen aba mama be ma no so wo se wo mpa na wo sum no 50 million ade na so na dai ade na oba woni ne don kan se ma sum nti me no na ato na mo mi nsusu nyese sabio so oba na jimi be ma no so wajimi to oba na so wajimi a wo fere ya kase oba bedidi ga na tenwo aso onim nyansa timpacho onim nyansa yate ase oba ndi wajimi na wo be ma no so wajimi mama ye moa ye ho na ye ntimi ma abrabon konkan omra maje ne ba mo hwe ne ba ofiri se one ye nya adwene onti bibia se ma DNA is the best solution na emoa na adwene ye ne fa mo hwe ne ba yiye na emoa no second case ma Kofi Job dia me am papa no na se Assemblies of God ne dia won se owo upper room ho me am papa no na me nya sure da se aja Paul asem o kai no me am wie kwa me papa ka fe ne afe ne aduaka me ne so fo ba ko communicate sisi se
Kofi Job ntua aka 1 year e bi si krada nti mesra ajapo so ofisi no live ya wo ye na chire an ne yiri ni ma nti odi ko se Kofi Job so ne ntua na kenti no hwe na gere a mesra no on piska nko tua maameneka si aka bi odi de mama ye baje o promise 5,000 o make sure so de beba anyesa enani china ya me wie ya me fi ko video na me na edi nkomo ne ahekwa befa so be diska no e de amama nyamisha papa Pastor Julius Energy Catering Service and America for one of the ama one local and continental dishes enu ne ye local ye ka local just say eni afufuo ne aburabuno ene nwa ene koto ene adwene ene wotwe ene akrantia de akrantia woni Amanda pa Amansuwa Emerio Kase Nina no Ewani Ade no aduane no eye Energy Catering Service and I say ya ba continental nso me pacho mumu bobi mame mumu bobi mame yes ya wa aduane bi o ya friend hot dog krama ya wa ya hot dog nina wa mu ya bi ho eno continental me pacho continental nso toka ho Miss Bacha, Energy Catering Service. Miss Amwada, local any continental dishes. Miss fried rice and with grilled chicken, jollof rice, benkone tilapia, fufonia brabrin medin kakano, apanchen krakra. So when you na one of Ayobi, Ebia we your wedding, we your engagement, to Punubi, now per Energy Catering Services. One moment Radianema, what your ben one fefe, the amount. One median in a soft from what I say, Hurricane Katrina, Napuma, no wet to. Aya kama sa aya delicious aya sumptuous aya nutritious bibiacious and intimacy wadabra na Energy Catering Service yenye wazibano yenye fama ya wa breman ya bembemu breman ya bembemu chrono main station wa macro traffic lights no e one ya wa NFS so me macro ya ne ground filling station edition mo for Energy Catering Service sia e was 0243 367993 0243 367993 for Energy Catering Services here we wedding no engagement no we party no outdoor no na wo mo emeno wadua no emfa ema na Global Recruitment Agency so wo mo say ye pe bus drivers na e wakata bus drivers e wakata to win bus car na ya driver nia win bus tria wo lances ye CF ye betumi Global recruitment adobekwa kata and wakwa drive a bus no bosumi ya 3,500 Ghana cedis wedidie anopawie nwumra ye ne be fa hoka accommodation ye free we area enyo na adu sika betu yaka Global ye wo ahenema kokoben 18 mo junction frey no e wo 0552 83 3381 0552 83 3381 Nana Marco Yamre ene asem yi first story die ensem bebre na adesua bebre da bia asem eba ha enya asem ketwa ena egu ha Marco obey ne mfonsuo nyina ani mfonsuo ni nyina ne se odo de ewo ho na mmom odo wo ho no na mo mani da ho aka ho be men ya wo ne ikoi waka bibia gu aso me ma me de anyo no na ebe ware wo na nso ne ma me ka ho bi ne ma me ka ho bi hwe ntokwa ehye ase ansifuo mienu afa na wotiatia mu bue minsifuo mienu me de ma pata because okoso ma me mu abuoi okoso be ma me mu abuoi afa na wotiatia mafre wo bie nyame nko anka asem eba aye nya asem ketwa yesum wo pe ba bi fa ho tena waji wusika unse be menka ahakra wo twa ntroma o se o ma ne 100 million o so nya 100 million adema no kasaba ma 5,000 ne unse 5,000 wo di ama no na won pe ne ba bi nye de entena wanyina mu no munim se fie nyo efie anyo wo ye de aware ne enye yie pe o ba bi tena wo sa de wo ho asa ko rewura no wo de wo ko rewura na ma sesei nyinsan ya e ba yi nyina na ya mememfimu je wo je nyina ma wani mfere na odi age o mako wani mfere wo se wo de mako masom meje no enti wanyina eye ani wusam a wo ka akere wo na mako mesre wo bayi mesre na sesika no wadi dia wa ye mistake enka samre na sese wutumi gina na wodi sika no ye adwuma na wonya wo mfaso afiri mu wodi sika na manasa enti wo yo ba ye no obobra sua bibi firi ha enne
sika bia wo nsa beso mu bia no jawo no na pa adwuma bi ye na awo bebrebe no amwa mo obi ama no ho so osema wo mama me ho so ama wo na mo me ka che be ma no maako e ma ne mfa no bi ni agro obi nim obi asase agyo no ne na etina no onim se obeye yiye daache onim se wo no nanim yeye onya prophet fo ni bia enti nka nkyira wo se onim se obeye yiye ni nti e na ode ne ho betwetwi wo da bi odo wo nti na wo yes ade no enti wo no no a e me hye na ne ya ko ba bi no nko ne ba bi hyenkwala no wagya to mu a hye wo mu na ye wo daache e beboa wo ankasa because ye busa se ma ko busa se da ben na ye last a wo ne daaye wantumi ankyere enti hye se wo na wurawura ho e koba nti de wanya no fa ne saa na hye wo ma na ewie ye no enye kama yemra second story na so ka maako kwase abu eya obi di sika eya papa enti wo oba kunani a wote ne ba bie na wo ankasa wode wa be ye first born na wo ma kakra die na adwuma ye yi a ye dwane gya no ada na kwase abu abasa ada na nipa bia ni ate aboro so saa se wobi kra wontumi nhwe bi efri se wo koye yi ebe ye dan na awie ya no ebe wie papa me yesraw ye timu aye papa sika ne dia papa edapo wu twika o wu yantwi yo ya giesika me da say ya giesika e Shadaba Center one na the best man capsules aba BEST best man capsules asese wo sisi yo ya be ma wa ye mre wompem wo de boss wa when is be ma na adwenso nkurumai prostate cancer free be mem cancer free shromu gonorrhea syphilis best man capsules me so ye purely e ba capsules e me ma no bi e mento bi mo mukronum e Shadaba Center me pa cho enure ya tropete dane e ba hab me kolena ka ba misti pharmacy ne chemical shop biamo na each child de bra ne betu best man capsules ye was home Hazard Street Freyen was 0208 28 8099 0208 288099 and 0244 96 6043 Freyen abajibi na eye Roman father edro ajeme heba mesha mesawada wapaso ena ye ya anwututuo ena hawo waye mre wutifa ne dwa wo ti dwa wo oba wo koficha wo ti yawo wo fichi kwansisi so stroke wo spinal cord no eya na wo ti yawo ho wa ya se dwa wo ajeme heba mesha Roman father dro ebeje wo e de free sa yade amabobo so ni nyina no na wo benya bi ajeme heba mesha e wo pharmacy frɛ 0243 115948 0243 115948 Men's Hope Prostate Foundation Clinic Ayefie Natural Health Center yen ye de femike aba meso eyi candidiasis oba fa hohoro wakosu akumanum wo de po abekon carbon beko ensuo beko ema ho awe na ho ache na ye wo probiothery oba nom bema nom eyi sexual infections e de free ho probiothery wo ba kotobi bema kotobi nonom ubesi pi na wasita enya drobia na ye novel the power capsules enye eye pulse koko ebetutu ede efri ho na Meso Prostate Foundation Clinic Ayefie Natural Health Center wo be hu wo mo Ahinsai Estate ye ben Good Shepherd Junior High School Feyen e was 0555 902989 0555 902989 0245 111291 0245 111291 not just a bibia enya kama hello hello ya miracle for Job hello go for Job ni e na mama hi anapo ni e apo wo sesika no betua no da ben mini na ka sewie adu go se bo so gume abaye je me da ta ko fi Job o twa me ka sika no go betua no da ben me pa cho me ka me da ta asa busu ko so no twa me ka ma me je asa se me na ona ala enti me no me ba enti ko fi Job o tua mo ka obu so gume no ase ko fi Job o tua mo ka oh Jesus asuo atware okwan ama okwan atware asuo afai ne ehunu panini wankasa wa bibiduro ayarsam wone wonkasa atofa ho wona wonka ma se ma me ni ntumu dia ma mpacho enesto afen kroya ne dada me sama edi asem na okan yo de dada wo oka kira me se ono nne ne mete ne nye ne maame enti obesesa e bia foforo mu ana
ebufo woni mu a ebia obepene sana na so afa kacho wo ko fie no unu se maame no mpewase me pa chwane enti be ma no so unu se ne maame mpewase mo na me pa chwane Thursday no me ho kura be ma ne kwa o maame kura akopen me pa chwane ye na wo nti me no wo kama asem no de na adwini wo hwe ba bia wo ye na wo nti enes offer ne maame nya entokwa ene wa mama bre papa adana wo betra ase wo no wo ka wonsem nyina na mete wo hwew ene de age sem bisa no wayi ma no kan sem ni nyina wo ko yede na maame ne ye ade ne si yede na maame ne keka kire wo me pese metra ase ne nyina yetie wo sa na be man komo na aye kama nkrofo ate ase sa wo te ase asa de maka nsem ahye wo no se betra ha ne ka nti kan sem ni nyina ne nyam nti ase me ba chaw de tie ne se tama na mene ne tie no na ma mene mfoa so enso de next of beka no eno mom na me tie no na nya de ma mene beka no na me tie ade na ma mene keka ma mene kire se me ma mene na ko nte be na me ma me so ama ma ware enye yi na ntokwa no so hwemu a ma mene so na ko fa ntokwa ne nyina e de baaye ye den na den ene ko fa me pa cho na me wo ss no se me pon ba bia aya na me fa ne store ho ko ya adi ansana makome maame ho mo wo ss no na we day students pa chwane enti wo pon a wo fa okunu ho me fa me kunu ho ansana makome maame ho enti me ko ya adi na key egu ho na mse honest na key de hwan de na o se antefa de o na mse na me de guye me siesie anti me de guye na o se yo ti me de guye na me siesie ho mu wie na me koye ti me koye no first antefa abo na safo no wai nam safo me de gu no so be na ne so enti fa ana wase mi hu o nam so hwehwe so be hu ti eche na ma ofre na wase Doris me hu o nam so hu dia na fa mama nam say na obi a wa hu na ma adru ha yi ana wase antefo adru nam se ane o no won shampa boa wade ne nan atwa nsuo ni mienu adru ha o ana wase antefu a Doris antefo ade ne nan sifu ma ba nam se ane o enti frɛ no pa cha frɛ no na ka che ne se safo no wahu ana wase antefu a me hu safo no na bla wase me se abena nsole me se nkoyi mame na me antefu akwose se wahu wase me se wankasa sorry na koyi mame ana me antefu wase wahu nti ko wase me ka wonte ko na na me mame ba ko so yare da fom wo ana wase abena wase gina wianim nti frɛ wukunu ka kire no no nkoyi safo no ma na me ante ma fa na ka to wase wo mla wase me gina wianim e fa ho me gina wianim e fa ho no wo ko me mame na o yare da fom wo no so ana mama so shake kitchen was oh anti for na asemo a eni wa kan ye ana wo kwa no sui nti bidia de bi wo wo fire na o de bo me mama tirim e mo ma so na na mo ma so fi moja was ba ba chwane ofin mama efi aboafo a de bo me mama mo ma so ama emoja mark ne wo wanti for ya de ba kire mo ye mama wa ha obaka sa ne mark no nyina e wo wa ya de ba kire mo enti e ho a na mo di bom na me se momla maboa me na mentimi empata enti wase no ma me di bom adi bom enti e ho na me chete me se momla maboa me o na mentimi kwatwe ma ase me so mentimi kwatwe me maame ti adofo maboa me nkofo be gu fi obebre na mo tetim ti e ho na ma ase de ne nai bro fam etiem nyakoma bumio ana wode nam ho ana wode ko duru fie nti okoye no ka che ne ba ne se meme ne maame eto agunu so abo no ana me kunu so bisa me mentimi nya sa no one me maame ene bom me mpo ma amfa me san so obi emu me flare nipa no mbe patae pa cho asem na ase nyina na ma chechi mu okay na ebra wo yes awie ye no die na wo maame ene wabusuafo ye me pa cho ne nyina achi no me maame ne mabusuafo san ko efia boafo na so ma se esa akopa na chew omukwa na chew no eno so wade abufuo san esa de pamo wo mo ama ade a wade ye me no ade no wade ye na mini wo bi o Doris wo maame mo koye se wo de mo ase abafie bibi esi wo maame ehunu se ne ba ewo fie ho so te ase anye bi akra no ne ba bema ena wo ne twempra enti sa wase ne de ade na bono kra no a obakọ akopa ne chew wo maame anya sa me pa cho ye wakọ die na si ye wakọ wan sampene wasa de abufuo mempene wa bumi ayo sa be pa ma chew mempene ana abusiafo no kra no ye de emo ana sa de no ye ngo
na wure na afia na asam na wo de ban ne no kore mami hu no because asam na making na asam kai wa no aka menu a me wo beka wa asam kira me ya che no wonum cases dodo amatie any cases dodo amatriti but me kai wa asam na beka kira me ne da no chen wa wu mu ebra wo ma mem kwae so mo kopa wa ase chaw no edie na si ye ma omokwae no oye engo wane ma me panyini ana me wo fa wane ma me panyini me wo fa omokwae no oye engo wanya ntobo ase akula ohu omo no na bufo be hye nimu e wo se wode ne nsa ho ngo na wode sisa egu ankule nimu no wode bo me ma me e ma na nimu nyina da ne etu wode enwo no a wo ye no cyber wo ma cyber me ma me wantie chew pa no wantie mpo to mo sa dan o ma ni bai wantie chew pa no na sabre na wo ma me mo ko wa se fie wo no a eno so wode ne nsa ho ngo etamade nsa de bo no biemu na wukunu ena stuff no we me ba cho na oni ho no we na bo na mane said yes no me ba cho me bo na mane ena de ne si ye me ba cho bo na mane no o ka se ne ma me adifo ti me fa nche no o se de an o se ne ma me adifo ti me fa nche no no kwan sabre no we da mra me fa no ndi fie no we fa no so we no so wo school we ye de adwuma me ba cho cha de enti no wo school mu pa cho an enya no ne ofin no tifie ba ko me ba cho da bi mo ware ye nyina na mo twempre ya mo ntifie ba ko ano de ne ate ba ko ba mi wo wie ye no na me call me ma me ho mo no emu ho na ye ntemu twen ye no okay woni Ernest atlan fie say ni me ba cho me 2017 12 years ni woni na tra say 12 years 12 years ni mo ma say me ba cho do family count mi enu o ma say mi enu ade ba kwa free mo me pa cho wono ne mo ba pani ana me pa cho an 8 years ni 8 years ni ye ba o se enkoda ne mu ba ko anya ne dia sa na Ernest Ofeneka ekua bomodia na friend Ernest Ofen mame na ye ne komo onche ye die nti akra no dia ye na anya ne dia na die nti ena osusu se akra no anya ne dia onua TV make say ye show dwumadie yi live wo ho Kings TV live Osei TV live Odo TV ye biemu live Star TV live na say no Akoma Golden Ladies Amsterdam ene one more boa dem wo pa one more na ate Akoma Golden Ladies wo de boa Akoma mu nsam dwumadie eno nti ma Joyce ene me nuanom nkaye ladies no ye dem ase papa Mr. Wusu adum Africa Market ono na yire wo ba pekwa ponsa Bronx New York ye dem ase Gabi Rural Bank Bonure branch nei one ma bie mo me pa chaw bra Facebook live se sia Akoma 87.9 FM like and page no comment na share ma ye YouTube Akoma 879 FM na wa share link no ede amaye Emmanuel Adams Zanso ena yes chibiamo na mo share de maye happy home Abrejen Francis Weja na chasamo so mo share ede maye Georgina Reigns na ye share ewo ho gas of filling station abiem ewo nkranza Arimboat atetutu kwotwi ene brofredu Adepa Information Center kwotwi afeti dem Big Love Radio wo mo so abiem wo Spain am wo no nyina etiebe Atomic Digital Satellite the 4 junction nyame na ye Information Center Betma Saloon ewo sokoba nyame me bo Information Center wo no ewo Abenchi International Central Bible Church Prophet Elisha Abu wo no shepa Joseph Fashion awie wo no na ahyematade wo pamenta de hyeme wani nyina hyeme Joseph Fashion nensa no a wo bom so wo no meeting the sports no ene de hwan mo bronya ba wo kuruntade wo mantade wo so wodi a wo be hye enko Joseph Fashion ho na wo pam emfa ma wo bom so wo no meeting the sports no Italy and Benedicta Efia se wa Benedicta kusi me patron Benedicta Nana waje Benedicta eje ni mom Benedicta Nana waje eje nyamisam enta for papa ene antan ene birthday what a gentleman Nana waje
No offense. Where Bama ba? Your sister was shamu no yi. Italy. Ya mana woda papa ma Ewurade nto nhire nsuo pa hu na bra boso na woda we anya nkai dum ma no de bia no kasa medi ma woda 2021 no ene Ewurade de san nhire we nyina ade ma me ma wonu so medi ade chia na odi de o ya namfo no ya boafo nyina ase na woni Emmanuel Owusu Japan ya be ma de lunch Ivo. Pressure capsules or the pressure oil aba. Sisi ya dia waposo ene tutu wana. Ukoto dwe na wono unya pressure capsules ene ne oil ne bi. Wonum capsule na oil o de twitwi fa akokra ya. Na fre 0243123224. 0243123224 benya pressure capsules ne oil ne bi. Etu na mum no dank herbal complex or the dank extra herbal nature basa sabro waposo ukoto dwe okon wo transe kakra wo sori atu nsampa wasensene wo pese moja dia frisane ye woni padua ne mo stroke ana wo hypertension wo de dank extra herbal nature no be beko na dank herbal complex limited ye wo kuma se pechi number 2 ye ben city life hybrid school Tabora number 2 ye ne shop filling station edition mo 29th November to 31st December ye free screening ewo ye branches ne mu bia frayen was 0266 59 3330 0266 593330 afa yakwa homa ne so nkodi nkomo 03224 980 35 03224 980 36 03224 980 37 and 0243 114497 0243 114497 Brasisia na yanewo eni nkomo 03224 98035. Hello, we didn't baby afraid. Hello, we didn't baby afraid. Hello, we didn't baby afraid. Abdul Shumeka Almanya Patasi. Ma, Michati Antonio, okay. Ovidio Bulipano and say a soa obeba. I said, you will cafe now. Treat me, look like me, not Papa no Pianica. So, that's your moon on Tipapano. When you know from a physical empowerment, it done a soa over. May I say, we didn't baby afraid. Maa Akos sleep on in you. You see, young cry. Now, tell me, see my soul. That's why I said, be young. I did some for policemen corporate say, no, I'm not me. Now, listen, I didn't tell you, say, yeah, be kind of. That man, I know to a banana, you must see me about to sign. The Baba called you 3 years. As we know, on and I'm off. Yes, also no. That man, oh, German music man. Made us say, Quanabatia, went to me, and you know, so hello. We didn't baby afraid. I said, summer boy. Okay, me, Ryan Quay. Oh, went to me, and you know, so Cafra. We didn't baby afraid. Minia Papa Bie. Minia Bema Papa Bie. Na apo boy. Krista Dumo minia be ma yankwa. We dey wa odi se wa dey nya Robert. Am ka se fi ko fi nkwansa. Na me cha hi boat be obi am cha no. Ma ga ko ja. Be me na. O ja o she minia ba ya. We din kan di be ma na ko court. Wa ji ni 50 million. Wa fa yen juma. We din ni free. Wa ja se. Wa se di sita wa na ba. Ma me ko se tu ya me be ma na ja tu mi so ba ja kola no. We se wi ya. We se di 40 million se be ma ni cha no ni mi se be ma no. O ye bia o. Etu di baby inu anamo maro omukasa no muni ya no munya butre waja se enti mi ne be ma no waya de se waja tu me da se waya de se waja tu mu ye fa hello we didn't baby afrefre when Daniel and Trading Center me do be ma memo ha genya do ba na promote se wi sen ra ye chen rampa Daniel ba nro ni nti ye no mo sana otim nzampa ya po no mu aye de ya so botantim no so abrobo good yetim ena yankwan ya kwa hefa unya me da se man pancha akese fa mo watifo ni wahwefo nyina ena awie o mo te kasafide kase ho na o mo hwe na o mo se tie sanso na me ncha kase free Dani Heba and Trading Center edema obi biara otie ye ka Dani Heba Center na wo nim ye nia na chese afi na wa BP no Ghana ha sei
eye ebibidro fie ankasa na yeni so ade hun say ebe promote herbal products na ye adwuma na achi almost be 32 years na ope bibidro ma papa dia atwa for any chair Danny Herbal and Trading Center me no kasa ye umrum emrom yeni Danny farmer no any opposite wo de odrum rom a busu akrakra also ope Danny Herbal and Trading Center en kan tete no na ye hon na nkasa na ye hospital kese na ene bibinti ye da to form ba wo de wo pa wo pese wo anase ni peduana kwa na bi hawa for doctor o kasa fidie nso 0244 36 46 51 0244 36 46 51 Anstana meba yinu pa ye dia beduba dwaba so na so dwabo so yi mamen kanfo Danny Herbal and Trading Center fama obi biara otie mesro se ene nipa boni for adoso sana amanfo kan se kremo no adoso nti ame hu kremo papa batakari na adoso ye hu kremo papa na me catch se ene bibidru no specially amanfo ye bigumpa papa enti o to a hwedin no ye edin na wo to no nso no bomode na koto the right place the right place na any Danny Herbal and Trading Center a drop ya open wiase to bia me so ye cars na ebi ni nam nkronkro so nkronkitom nkronkesiem ba bibiara abehu ye cars ni bia na drop ya pe bia to bia no me pacho free wo video ma ebetimi dia bro sanso na wo shop a ebetimi dia bro ba bia wo bia no Danny Herbal and Trading Center ye the drone ebeto bibio bia to so open the right drone a wo to no nko ade a me pacho imitation nim eno ane Danny Herbal and Trading Center me pacho me kanfo Danny Herbal product e dia ma ene mi nua ba won say ni padua no yakwa no de dimu tintim mampa no e kidney no kwasam so kidney kon kan mi nua o ni padua no gina wa itimi ka chen so your back right itimi ka chen prostate cry nya no nenso oba ntimi nya prostate o kidney no ka utimi nya fibroid o yetimi the fibroid attack you o kidney no ka utimi nya dwenso anase men kan say o sisi no na chese eye oya na ene me ba be chiro kidney no de ye o ni pedua nim na ma ansana no ye wo adrobi e friend say Danny na ye kan mi na ebom na enum Danny Tone ye kan mi na Danny Tone specifically ene me kan ho asem ye pa e de a chen ye tifo eye mojadru abibidru mojadru na bidru mojadru no onkonom enye tufu nya kesre mosro na emum ema kala efe ema kala efe menstrual disorder etu na se edema menstrual pain etu na se edema otiya very good at the same time kidney was my king kidney no eboa always filter the blood eliminate salt poison and any harmful in our system na sa kidney ankasa no normally yedi enwane yedi enunsuo no na salt no edoso na choke na kobasa na uhia abambo adura dani den nyame ntwen yare a obenuma ebe wo kidney every blessed day diama ntwen yare ansa no ano eti dani den na Danny Herbal and Trading Center ye ne adru ne bon ye sanam na ye ka o ba fa gallon bra apart from your branding na o de o ba fa gallon bra na be gibi na fa kosifi Akoma busuan na busuan chemfa na emesre say ma akranufo a memman bi because of FDA approval ma akranufo a memman bi ontumi no akra onnufi enkro mennom bi me pacho na emmo me catcho wa empo wanyi what asase no wonni dia bibiro timi ye ne emfa bibia mfrem enti wobetima no raw natural the pijato na de obetima bi anu ano bon grand eye bidro yan fa bibia mfrem ye besre ye na tifo me pacho nye se onuma bomodin ne froba ne chire no edro no ne forebuy froba ne chire edro no forebuy ene me kan ya rebi nso aka won on se menu aba ye kan halitosis ene etifo pa obu on ma halitosis of fan say nanum ka anase enima hyehyɛ nsem ko a ene de halitosis ba obi nso a obi sɛ wonya no woni trim na me pacho ene
edini padom no eto nipa nananom se ndo esan se obu on ma yare no ewo nipadua me ye ne yafuru nim okay obu on ma ne small and large intestines no kra na emuasi enti ontimi na constipation a take over ekoba some percent bia ebeba bofa nipadua no aboko wonu wonum na eba ye enu kankan enti o kasagu nua so anu adan na chi ja wadwa o se ye de aso na ti asem ko wachini ni nkomo obi nso on ma menua onwe tofe ono oni fruit bia na nso dani den na obekasagu so na fruit born enum na fruit born enum fruits I say cast scientific enum ba I say dua baby scent yes me pacho otisa na chese wo diabetes and I say diabetes na cha say ba and I say kidney no when your problem oh Mr. Mekanfo Danima ne Daniton di amount Danima ne Daniton me pacho montie ne ye me kabom Dani Herbal product aye di aba adwama so Danima Daniton na me drop ade menua onkimi enkonya Dani Herbal capsules me pacho o menom empompe obema Debbie ema se bi Akoma ne huru Debbie na mom o benom no agina o nanu so ye ebem osisi ne mo me pacho at the age of 3 and I say at the age of 18 years juma na wo ye no o through 50 years anu na besan ye okay Dani Herbal capsules no Dani natural capsules okay enti ye besrew se endubra we de o de kone kopebi neto ya bambo do de mabusua no enti ye na makomako enum prostate nso o on se me ka kidney asem the kidney problem bam cry etimi at to prostate yeah enti ye catch you say o ye pema na se o prostate na yinu a kope Dani prostate o Dani prostate o ointment nso ye de biaba ye de no ointment ne won aso cry de aba bia wa poso ye o ye mfantua ye ni hunamani nko a me pacho o de stra na won ade ye ne say we enhyehew na o de boboko na bebie yo ya na obon se bi bobos kakran kra bi pie free wo na chese edro no tonsuo mami kanisa na chese edro no ebogra kase ni mo pa mesro o de drugstore pharmaceutical over the counter okwa also Dani Herbal products ni bi obaka ni nyina bom so ye oba o ye be ma na umom ukodo oba de ontimi no prostawol ni bi okwa afama okunu ani capsules no okwa afama okunu na oba de ka Dani Herbal Danima Herbal mixture no Daniton na o the ointment na the account me number no J na me bre no ayebe 0244 36 46 51 0244 36 46 51 ye besre ye ne tifo ni ahwefo nyina se ene bibidru apa ene padom etu aguso no o de okoba bia o so Dani Herbal product yes ye be yama bia no free number no ye be chiro star obesima no na sama ye hunu baby a mu wo biem ehene fa na Dani Herbal trading center wo me pacho the kesipa no ye wo Ashtown room ye ne Dani farmer no ene ye opposite okay me pacho o pibi nso atupa na okokole na ka obenya bi okay omo wo Ashtown room Misty Herbal or Ashtown room and Herbal shop wa Ashtown room nya o do on ma we shall Dani Herbal product ni obia be bia ma nyame sha be me na enti sa wo pedra eye dro tatahwe na che se eye Dani Herbal and Trading Center phone ro na wa ma nsanka bi Daniton one album bema nom Dani natural herbal capsules na fe Dani herbal ointment no ye de atwitwi na Dani prostate also emema monya prostate ya de no mononum bia ebekọ na mo no man nhyane say me sorry sweet na eye abusia pani ane agudie mu abusia pani Samia Champion ene ne team no na eba na mo nyame yadoma hyane soma me say efiada 19th yakọ edum Malcolm 3 p.m. to 6 p.m. eho ena aya Akoma sports ye de ebre wo Akoma sports efiada outdoor eye edum Malcolm 3 p.m. na Dani Champion ebusia pani wone shua no wo nyina trase team ni nyina trase na je say ye de Akoma sports ebre wo ano no enu nti share team ni nyina gurus no Richardo Suarez Pepe Samia Champion ebusia pani Rafael Sakwade Capo di Supremo na je say something masculine woman na bibia ye kama ewo ho enima wodo pe na bekoso nti nyame yadomu a efiada hia yen ewo edum makomedi ede Marcos nom amen fever mix na saw malaria wanu mato minute why mre ba bi eto no bia okwa won sabe ka bi
fue soja ne ba no mo hwe. Masa, mo bra.